se wa bedroom mu be kanya me asem wo hye ase say ne sem ben na de ntia ma me yesua de obu okra na o se de okay wo adum ne bisa nso so fere ade kra say obekọ badwam akokasa nti uba no pa ne sa wo hye ase say wo ye ne say wonti me mfere because nya wo na wo kwa akoye eye nyame na de wo ko okay so du ho a obeda nyame ase obeya worship kakra okay no wada nyame ase obeto nwom kakra na nkofo nso obi ho a hu ope wasem obepa kenika amanya akon edin am de ho ya amanya akon okay obetima beche uska wapon kura na wahyehe wono ma awie no ebi a obepa kenika so ma meje ubebie bi a 200 cedis wow na wode ama ho nkofo so cha wade the panede ye worship ne eda nyame ase san iti mu prayer mu se bia munya bone awrade ba me pese de usi message ko na me pe me message ya metade ko se ye da nyame ase se yenhwe se ye no me ye ma bebre okay because mesua bibi hu se me nana a wo me maame na wo mpe me maame asem nti me nana ne ma ne nyina ododo ne wa abrochire de oni abrochire kro wo Ghana no your friend Ejabes okay owo go so wa bie store kese wo ne nkora bebre nso me maame nko ade o theater kwa medan mu ti mi be hu bibi se da bi no me bebrebe no enye okay se we dume ne ba me ba we ya we akora we de wunye ye wa asase we su da sa de na nye ya meta de tu ampanifo ene awofo na eno ye quotation bi e back no na betimi afa Jacob ene ni nua na soso de okay se obi wo ho a opene ba we asem obi wo ho a opene ba we asem obi ho no ma pa wonka wa asem nko awo onka nhyira asem ni wachi da ibiti se be ma ya menene na me ko ni fie kakra ba enwura ho ansa okay ai wo de na de empese mi hu an sa ampa se wo ye sempa kani ana ye sempa kani obi ene me wo ho okay to aso ye ni nkomo sa wo do me wo ba se me ba we die onye yeda akora we die nsi ni yeda sa na me nana de ye me maame sa na me nso me maame e de ye me enti mi hu wo mi nchi se enya de papa enti me ba me nya ni bida okay amfa hone de me ba de be ye me sa metena se aka se me ba we onye yeda me ba ko school se sia okay eye baby a wo de mafa wo ka Jacob kora na yeso de na me hu se wo evangelist ampa enti sa adwuma na we na de ko hia ba ma bi mpacha yensa nko sa asem no so to aso free ho enti me ko adwuma me pon ya me ba fi na me hia brantie bi e wo tech police station na chi wo ICGC enche wa ana osema me na tese na mse nyame adom na osena akoy na mse omi ko ka nyame asem ana osema hu wo ba bi da na mse okay na me ye adwuma wo efie ni fie cho ba ka sie bi wo ho e ho na me ye adwuma e bia na wo bedidi na hu me ene edi nkomo na okoy ni 3 days time sa be hia ni biem ana osa bisa am se ase de ma hu wo ba bi da no ana mse me de ho ana na me ye adwuma na se sia de me wo adum ana me ye adwuma nti wa anye me number me so ma fa me number ma no but o kire me ba bi a wote ti ba 1 week as 2 weeks na me phone no medical si charge okay and will be far phone na me hwehwe sa brantian because me hu sa ono so nye nipa hu no because am de metitu we say ya metime hu bibia e fa wo hu but me ninti ase se e wo be hu bibia fa me hu ana just me ko me kete just e wo koda ani aduada metwen o nyame jira because mpese me hu me hu ne da mani se menya ska na se e ho ne hia me sika de wanya bi dada me tia mo ska hu oh fine wow okay inti one fa na mama brantie no wanye ne die eno kire wo ba bia wo behu no ti me fon yira aye no ana me ko hwehwe no ana inti da ma ko hwehwe no because na me nso da ni adamfo bebia se we ni madam for poti a me ko ne ho but me shia no na onye obi a me pe no se me ware no but na me hu bibi wo ne ho se oni me sunsum fa okay de na be ma wo hu se wo ni obi sunsum fa because o kire me se o ye honhom adwuma ana onu so ye sempakani ana wa ye bia jai o so nyina no o ka nyame asam ate se me papa akwese awu
Oh, okay. Nti o kan na ya bo no. Okay. O sign the chia be fie. O tro daye ene asechire na wo ton wo kam. O ye nsam na wo ton wo kam firi ni mofra asesa na odi nyine. Na ne mofra se brem na oni no dada na ono ka kire wo waje. Wo ne ka kire me. Okay, to aso e. Anti me ko ne nchan ana m ka tan sa me fu God have mercy. Na dwe we ana me hu ye. Ana wo kire masie pepepe. Na wo ye obi a man say ene me hunu say na obi gina empoma anim na wo ye we doki e kire say anwumere no nsuo beto obi baba bepa wo chew ene wadwuma na wo ye ne besai tam na ode be ma wo no eye sa tam ne pepepe ana onti mi ma ye hu primacy de oberi ni mana mo bisa no oye obi a sa na me hu wo no nti e be ma me bepe na asem se onni bi bet me pe na asem ana nkom shanso ba bebre de ma me se nipa wo be ware no wo be hia no June July nipa ne say no wotie problem bia wo face no sa problem na no wo face. Okay. Anti minene hia ya mene ne fa adamfo no ade atomani sorry me be hunu say ya pam na frifie. Okay. Menso ya pam ma frifie ne ma me mpe na asem kora sa wo ko ma me nche na odi 3 hours a maame ne ba bro ne ba ne nua saa 3 hours. Okay, so yenye nru ba bia ukọ ne maame ne nchen no. Very good. Ba bia ukọ ya ofun ya ukọ ne nchen afa wo ne be fa adamfo no. Ne be fa adamfo. Yem fam firi ho mra. Nti mimi ko hu ba bia wote na me ko ka chansa me fun ayera no. Nti so ohia me a ono be ba ba bia me mete no. Not knowing say nipa na ode ba bia mete ne maame no. Ono akwaje nipa no empana. Mentia se Bama no so oye onu oye dihunufo oye odifo ana na damfo na enu na eden na baby awo tie no fiewura anya fiewura oye dey nipa no wa abrochire but onu na maame enu onu ntina me wo fie ho nti onu ne mpna ana wo sofo odifo yakwaje no ade na menim ho hwe okay ade esi wo achi na menim mo mu mienu nyina ya ade a esi nti omu mienu no omani nhia nti efie na metim no nipa na oma me ko ma me kotena hu se madamfo ne we no so ba ho 2 minutes bia me hunu no waba me se me kata mani ani no waba na obeye den oba me nchen because na adamfo ne me ono so sabe no on se wo pe adamfo na me be hu se oye honhom adwuma no ye be ya adamfo pa nti be ba ne me ba me wo ba 6.5 hour school class 1 opon school no se okay ma yantina mom se de be ya mebo wa me ya hwe akora no adamfo no amwa na obi a we evangelist de we dey na ne be matina bom adamfo kwa aso e jani pati betimi atana sa acho de okay to aso na me hwe de si wo ana mka kire ne se still now no mani nye ne ho because atade a na ehye no ne sade na ase obi a oni bi kura but sade me bisa ne question a oma me muaye na esi pepepe no okay abrante we betimi aboa me ena nkom sha ye chef a ne hu nyina se nipa a wo ba wa brabom oye kokko oye yan ma ye nyan hye nkom ma ehu memo bebe ya brabom de ehu ya dum de ayira o cause erade boa me ye nhia obi no nkere se akosua we say wo adwa be ma be hia no na ha nyina kuku na pampa mu apa me se etutu maka mienu but wono ene beboa o si ehia bi sanke ukunu wo hia no ye hia ne ho ko ene enye ukunu ka cha bi sabo ache se this ye hia no so nkomansa enti o tie nkom hye no ene so beboa mo ahwe wo ba no ene nti de bia no so re oba ofie oba me nche me so me kwa ne nche o kwa ne nche akwa ede me kwa ne nche sa adamfo but e kire no me be pe na asem ti e be twen mpana Eradi asem o se adwama monye adwama mofo nyina nyanya nkopɔ hene ne mu kwan ni nyina na refi Ohemaa yenkwe to aso nti akire de woni ne be twen mpana sabe nya na oprichi nti mu twen anu abe prichi be koba asa na ba bia maba no
Tu ko preach she fidie ne bibia wi a no ba fia bete baaf na se wo de abeshi odifo. Okay, to aso. Anti me ne tete wo kakra na efie no na metimu no enam se na ono akwaje saa nipa no yene nti one mani enhia ana ka cha me se ne de minti na ne fie wa bra me ne obi foforo ebe deti ono nipa na so nye fine mai na nkasa kura me na no anka bet wei na me ne anyinsan no ono ne ka cha me se wei de one na ne nhia na me se ne ono nti na me wa ha wo ba ha da bia no anti efie na yetimu no ana nipa no a one o se woni na nhia no a wuti de fie no na woni na ye bibi da na mpachan evangelist lenya because of baby am tinti na me ne date but me ba kumase no ye pamo me frifie ena me ba kumase no na matade ye ba ko ena me ba nso kama nti mai ne so mu kakra onem aje o ma obabi tinaye nti na nipa ntimenye papa wa bra ye ni nipa na se bi o ho akire o misrew mi pa baby di meti ato mi ye sika kakra aje se bibi di nsesa wo mfimfin ho ansa na mo na ba na wa na wani je ne ho nso bedo no e de no so ni ko twempna e ono na maame baby a metena no look at you na se mi se mi anya mo ayo ono na hwame ba no ona pa adwuma maame amaame ye ntina na metisa efie nim no na me ma tissue na kafa na chogia pepa wani mansa na baby am pese mi hu ni se e ba ne se na woni sa opanyini no e wo mo na na hwe wo na pa adwuma ma wo ni nkofo mo bua nkofo willingly they don't take anything in exchange obi atoka ache obi ahwe ante hwe ani nso kana wode ache enye obi aso na yesa okay into ono na de sign hwe ni into de pass am to wani nti wo hu se we ni nso so eye madam fo no ana omode asam to me so se makowia laptop ene emo mine na ye dan ba ko wo fie ho but ono so ti wo bi foforo fie but ebo ho wo ccc asori dan na chi edan no ono na ye ne wo fie na mimitim no nipa na wabetena efie na mitim ni bi no efie ni ya abrosan miensa nkremoni o weska pa ba ko mienu miensa na ya gye hu nyina ba ko nti meme wo ba ko me ne mai bi ena nipa na o ma me ba bi tena wo sa fie nim no wo di gate abeto ba ko but onya metena ho me ko adwuma but me ko ye no na sofo ba na me ne nam no opesa min free baby a me wo no emetena ono ni fie na yanti asori na sabaya me ne matiefo nyina ye nyere mfiri asem ne ho ni nti no me question ye say eye day na woni wo fie ra na twempana because on a man baby tena ye se wo hu sa one be ma foforo nam kra obetu sa pacha onye fie ra kra okay nti eye day or the person to wanim ana so wuti wono na ye wono wanhye dan kan we na pa to baby ose ope ye no ka kire o ka kire me say na ni gye me ho se metie di a obema baby atena chodi kan die no ene ma o baby tena ye chuni ne tena di be say efie ho no metena ho be mfie mienu ene fa boro Zata mi nya na woni na ete me ne nte dan ba ko na like woni ne twemp na na o support me but onye obi a opese ma me ne wonda ma me ne wona but oyobi a nani afika kra oya kokra mechanics be fie be say obeti manya mfie aduanan ne fa ekosoro o se ni wonyini 40 something day obabo inti brebe mu ba dan no de ma wona mu no na oba ne ubehie mu ana me ko ba bia na ono ne tie no okay se wo de papa sofo difo abafie ho ena odifo se papa no a wo fie no kwa me na ne nhia e de ne sie enti obi ko wi a laptop ene nipa ne mo abrosan ye miensa baako wa baako wa bete nipa baako de enti waje ho baako ena ba bia me wo ne nipa na o ma me kwotena ho no wa be ye dan baako ho ena mai baako so ka ho bet mai ne ko adwuma me so me ko adwuma me ba fie no
na bibie ni ho because so for ba na me ne koye adwuma no yakoye na obi ahyehye mfidie wo ba bia ye be ye adwuma yesi mutime kun odabre ho e wo kejetia ba bia ye hyehye mfidie na obi abɛhyehye ne de nti ye anya adwuma ye gina ho saa me pa no mam 20 cedi se me fa ka mere fi timbato omo 1 cup na me wo enwo esi ho na me de chee na me no a aduane ti me no awie ya na ba me ya me ka na ase me wo baaye na mti bi ma no odi kakra bi no ma ko homa sabre no de nyame anim ono nso wire rejected amsua apam na fifi okay oni bi enti laptop no just ye de share na nya wo na ofa ye all right day na oni be me ya wo ye odi fu yi anti na semti esi ngonwa awie yi woni no aba bedum pempenso ya wa menene tena ase kakra me hu sa mafa afuru na me bo na mane ede na afa afuru menene tena ase se mpena twen mu mutena ase di be se ansa afuru fa na eba bebe abosome mi ansam bosome nsa pe ena eto mu ma wo okay yenkwe enti me ka kire no no se okay anwumre bia ha na wo ba enti me nka se nya me eye me ti me kura me ka kire ne senka sade no ma si kone no ma nkoye ne de nka yensae no hey evangelist what do you know to say evangelist nyako dokas pastor me kan eradia sum gen kan ono de wa anyi antum me kan o shada delay me saa wa anyi antum wo ka kire ne se mun ko se ne wo henfa me ka san ka won to adru mame anti woni madra de se no nyina na nka wo woni madra poti bi anka be bodi e de modi ba nka woni ne obe kire no ma na to pastor le cafe na mo be ko but ono no na pene so se pacho wadwin pa na mpese mu de se nyin se ne ye de wo de na ho kire ntia pacho ba sa na ho kire no so da na oba be di sorry da no oba na obeda pacho it's meaning agro bia wo eso aba efiri mu ba akwada afro amango na we no jai kwasi jai no so nya na hwi ne be firi baba ne se ida so beti ahwe ana ne kotodwa ne betwitwi it is agro no results e wo mu a de wo dia bayi iti na woni mpefe se den a ma mo me ho ban ne de manyim iti yin sa ba we de ense no bible se wo chirimogya hwe agufo ana ho nu kan no wakan ho to aso ono akasa kura kan asa agoro na wo die ne de ya de ya nipa na be firi mu aba to sha se bo ni date se ena ye first day am de abeto na nim and I'm so okay nti na me so meboa no nti 15th bia so am se nana enya bosome wo se you nti wo hu se me kan ma no no ono ojaye obehu se ampa enya obi foforo dia because no person wo check date nti na me boa no nti ase te say ene me ka kire ne se nana me mensa pa ho na wo se but ene ye nemu na wo se ene date ye 15 fa ene ye 1 day okay nti na eti yin se na dida baako ti na mo amu kan eti 15 be dan 15 fufu 15 fufu bi anu akoka chense nana ono no kan ti na me so me support no okay nti edu 15 na se ono ne refi no wan kan ya na wakan abo no ye nya bosome na yo ye nya bosome numo nti ono be hunu sa no ene ojae eti bra wo ye wadwen se yin se no o se menyin wu na wo nso nyin wu ni afede na mudigu so saa chese bibia e fine pacho nti ye tumi free baby na mete no ena me kopa baby wo pa akoso ho okay ena me kotena nti wono nso so ede ne niam nyina ba ho a na me ne nete nti de omo ka sa me ma fa ne de ma ye ne nyina omo bo na ma ne nyina no wanyi antum because ono be hunu say one man no twen oba ho ayi nti bibi betimi asi a obi betimi aya ahye do am kan ye bia ono wani nti ono momo a ono o he be ma na mfani ti ankopempem ankope ba bia mama ankotena e pen kura frato na wo momo na asa akochinchi kope ba bi na otwe ne ne nyina obetena aso ade afuo nti on sadan ni niam bia sa wo twe ne niam nyina e bia na taade ba ko mienu bi boy hustler bibisa anti obetena nche opa akoso na de na si
nti na still now na wotimi kwachina kwape adwuma wonya bi miso metima kwachina kwape adwuma because of wono na nka waye amasika abafie but miso minya bi ma no adwuma be na nka okopa ma no oya sofo but asa wode ato kakra se woni mesin fo nenam onyame adwuma na to ho oya mesin adwuma no se man sofo ntunda de mu nyeden eza hwewachi ana ahomu kan ro am se obi di asem to ne so de asof man fo ngwa ne wa wuyi meyi me ma quotation ba me mo asem me mo hu asem e wo obi ani wonu ma wo sofo ntunda de mu no san hwe na chi no correct nti eden no de nyame asem na to ho no koye mesin okati mota obi di asem to ne so kakra ama ya de ne kotu afiase wo de fa ho ne to ho ho nyina na woni ho enti no wo kopa adwuma no bi ma na wonya ono anso kopa bi a wonya ha de ne si fidi fa ni san mintimi nyina ho because ni param ne ye adwuma ba bi a wote ne kwan wa nti mia me hyehye mfidie no a ese mia me ye adwuma fra no pa no nsia na akosi se bebo no ndu ansa no no obeba because mfidie ne ye ne de nti wona beba be kan sika no no ache miensa afidie ne de ba na so de wo kan kire me ya mama je di se de bebrebe a twa kroma hye nyina no enya nyame asem na pi no eka ho me de minim de but no confirm me because me generator say papa eko we de dada eko me sra one city bua papa nyame asem nyame adwuma na hwe na ade akoso fa so ma me se wo gira ho bi wonim ne eko it is up to mommy no catch us a satchel. My vision say yes, but next week I will. Set the door now, my signboard or chira quine about the Sujina family. Look at you. Or no, chira will say, Yamini. But on one do Jina baby Ojina now. It's a person who say, oh, no, preaching, baby, they be say, I don't know, pa. Chromo, as soon as Chromo, what to me, I come for Chromo. Ohemaa, many free yet. Na jom gate yachi ebo no numa na so fu preach what you cry no so no apon because the bia woni mere ye adwuma but ene de obegina wa ma na bodonko ofiri wa obi ba owi ya wo say akosise no baby foforo enti wo ka quotation 1 2 3 ba for there eno nko a ora mama tie ni we na obi anka say ye bo asem paka fo achi minti anti na me ntimi nkokrom enkoka nyame asem biem ti efie bi to ayeso so omuni ama ye fia na mesia ma no mama miska e bi 100 cedis bi 150 bi 80 so mo de mama a be ma no so nya adwuma am se na na ye bedidi an ono ye be kire se bi a ye mo ni abom no kore am diska na ma no ono akodi dwana ba na ma aboa na ye nyina ya ye aduane na ye di na ade ama me de pe na asem se wo kwa abonten na aduane wo fie na oba na wadidi agya na ono obeko se ma me de hu se okay oni obia wako onyin se wako hospital bacha mako hospital wako hospital omse bibia ye fine na me adom enye ye funu no mo ba bibia ye kama God have mercy upon us. bibia ye kama pa okay yo I didn't see okay abrante na benya adwuma ewo ba bia na ono nso tie na mekọ ne nche ya wo kire me no a wo hwe fie so a wo musie ese wo ye adwuma da bia nti wo no so watu afirifie na na onim se be ma ne ho kire no ani subanko onya ska ne subanko o man kan kire ho memma no pi no atisa ne ho kire no a odida form sa kakraba oba kire o shegelege atase to aso nti watu afrifie ne niama bi aguso a ono ho on na ehwe fie ni so abrosan tenten pa da bia on na tu o maka da bia o ye adwuma anso bisa ne se oma 1 cedi a se hospital na apese wo kwa na se ye 150 na wo pa kwa hospital na the whole week no ma hwe ma me hwe wonsa ring bi she wana mpatran wa worry why your mo ade na de ring na she because me a public figure dodo no ani me oh big mama bremo na baby edro na say me kon internet say wo fere say obi be hu say wonyam na wo nikunu very good it wo dada nyame na wo dada wo me dada me ha me ho okay and e watcha
And today some mom sharing me no pina na to ahye. Oh, let's say go kejetia. Sir. Wo ha. Let's say she be share na kwa waja ware dadada. Ade say na okeke. Waja ware dadada enso ehye no. Okay. Yo. Enti to so e. Ring no de share be ma ne hu yi. Battery. Obi sa anwa asem. Battery. Enti brother no free fie. Na wanyi se na nya be se ensa na obe free fie. Na enya be bosomi num. 5 months. Battery. Na aka kakra ma na enya bosomi num. Ge asem no catch ensa na free fie. O catch me se ma me nko hwehwe na busuafo. Se me de me papa number ma ono wo ne phone so a. O se me ma busuafo be hu me na me da kem. Ya sana na busu esese o mu hu me. Nti ema me so me nko hwehwe na busuafo da. But se ni bufu a obetimi amia wo kon aye wo style bi a. Ba ma no odifo no. Mpacho anti. Na me nsha da ante niam bi ase. O mia nkon sesei. De na be ma na mia nkon. Obi onim nyame asem onim adi yesem. Ni bufu a. Oye keka but se hu na odadin enam se die ne be ma na mia wo mene e bia na watam bibi ko nwunwura na obe mia wo mene ana ne bufu ya na oba wo so ne bufu a sa na me hu no nti o mia wo mene sa na ma wo ku ana wo ye den te se de one be ma na eku oba bo pa nti obo mpreduro sen bebele kwa bebele e jo ka cho se men ko hwe na busuafo Edenesi nti me kohwehwe na busuafo o kacha mse na busuafo wo se waba na won na di wo hene bi ade ti wo ye ju ohene ni ho na ho o ti akonya so ti me kohwehwe na busuafo me kwa na maame se maame se me hu wontamu a kan ma ni mba na chida onu ane maame na kansa boy na maame ne de ya me yasa me kana asem maame ne mpese me ka aso obekwa koku maame na to atwe ade we wudi ni na ni so ohye de maame ne kan na me peti kasa maame ne sese me hu ne ntamu a se wo hu me ntamu a ko maame ni ne ba na chida because ne ba no wa wale yire no miensa ne be ka ho a ensia na me ka ma no ho nan na se wunya fa afuro ko sisa wo be wo ma oba wi university a na ba na de ono wan fa ho na bra ko afia se baaye no maame na ton ne hu no ma nyina se de be ya ye be yi no ye nyi no nti maame no woni hwe o sisa wo ba ngure mba bi no wabobo ntaabo o hene maame no and watim de adefo maame odifo maame maame no wo fa ne ma ne nyina ye asofo maame ne baba akokora ye sofo sesia omo we skapa but sa we meme kunu no nti ya pam omo nyina afiri asikafo nim ukunu be abrante yam ne na fe maame ka sa foforo ukunu be ya ukunu no that's what they why on ade na fe na de title ma no nti ka sa ba maame ne nyem ba maame ne na fe afuru Didn't na usro so bekum maame no. Maame no na oka kire me sa. Se ne ban baba bekum. Ade wabo no pen. Wo bu maame na maame ne kon wase. Maame ne ko hospital da bia. Maame ne ko hospital da bia. Ade asem kure. Wo dai na maame ne tim no maame ne ntu no one na yere emetin. Ana maame ne se aduma de wo nye. Nti na wabo maame na maame ne kon asai. Ti wo seramia. Se me boni din a obenya problem ti maame de ana mpesa me yi ne si nchan kakra na ni afi woni de nti na ba ha de ne de ba ha se de nti a me ba ha ne se sesi a no wo ye adwuma a otu yankofo ka anopa ekura me ne braba ko wa akọ ne ho akọ video baby a wo ye adwuma o ye adwuma da bia madam ma se video no ho a wo de mo mfa nto so ma mensha de ore amuni kan fa video no nto so na menhwe na ensembebre bra Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube ni Nhyira TV
ma me chere me da we ho adan eye papa bi dan a ono te ho a wona ehwe so ama yesi fie ni nyina oye contractor ba cho da bi ya pamu ni fie ne ho na obetena ha no abetena so on dey tukotena na this we hu dan foforo bia no akotena sa na tie ho no wotia nti man ni beto no ho no wampam no nti wo mu sie no man nso hu se okay ono so free chrome ha ya nti odi ahye ne nsa ono na hwe boys ne so ma o mu si bet ono ankasa so ye bi na ono atue o moka na ono so so asa age ne di be ma na we ono ne di o hye tuntum no mame what to say we kwasare na akwanisha na yase ho sana ahana na kwasare ka chere se wo mra na ye ne nkasa no bacho ura woni ne din de say ehonum de ye friend na nado nanso ne dia nkasa de Wilson Junior George Wilson na yase the number bia friend na won fa o criminal na ano de nyame anim mehia no mehu no se wakofa obi ade da but yeah investigation a chese or your ex convict wako prison for 7 years bachan dey na meni ho but na maame na ka kire me se ye de asam to no so eno ti na ama on sada mpenya me bebre biem on kwa so de biem what's what they say be man what they say George Wilson Wilson man tinti na man be say man how George there Wilson the family name no and Wilson no what's I na father to so na imimisa no nsem bakum eti dey na ope dey nti na oba sesi a wo ye adwuma aka me bosome ne me kakra bi na me braso but on to bibia me so me ka cha ne say me rejected stone me ni obi a nti won so me mu ko si say me brebe so amewo on to he obisa ne say o ma chop money a o ma o kwa ne nche say o kwa diska o ba bosa no whatsapp ana do wan kura o be pamo am akofiri anso wo ye adwuma nti ne kwakwa ne say den na o pese ye ma o me pese wo hwe me ma me wo na me wuwie no obeje ne ba na waje ne ba na woko am so ma o wie na o de ba na che no so wo wuwie no won hwe ne ba na waje ne ba boko big mama bremo na me bremo na me ko abonten so no ma obi anyini phone na de mo french na madwen wa asem ehu na eto me bia na eden Ohemaa ma me efro say amanya ako ama de edi kan pese ndi sa won say dia na wo ye ya ye pam wo firifie akwan a dia me ye ya ye pam wo firifie sameka wa ha how de chane short kakra bibi ne si ye ma ye pam wo ana me ware obi be ye me ho ade akotena me sister nche wo sehwe na obi ware me wo di me braso yambe wo na me ba me ma me nche me wuwie ye no na me ma me bie na no ka kire me se ono na apam be ma no ama no okay die to sum ye no na wo nkasa ye mu no na wo se wo da se ya nyame bibi a kire wo bibi a enti nyame anyi a nkire wo sa wa wo yi a wo hia no no e kwa se na odo be fa so ho no de mamenyi ha pese obebre mami o se nyame ka kire ne se be ma no a wo hia no oye kokko adama ye hwe se no etuntumu baby oye kokko so ha oye kokko na ono no problem o fam na no abi na be ma no so fam na ono no betimi aboa no mayi wan to so nti won say nti amoa na ni oh mi no bebre ne mum sa wo se wo fa nya media na wo so mo ani da wo be mama me ba mama mra bonten wo asem we yanko aye ntimi nka enwie fi se eba no se ya na me hu se de me ka no amana kosi fi se obi atie oye evangelist a wo preachi kanyankopo asem ewe adum abonten so asem ne ekin ene wakosie obi ono so timi so daya kire daya se o yesu so mo sabna ne ade man kom se bia kire se mekunu ni
eno na ababe wie sei wo a afutuo be na wo de be mama me die na wo beka mama mra homa no so na menhwa ade 032208358188283 yegusu epusu ahoma no say yebetie Mr. George Wilson say do si bonu na emede yebenya no ahoma no so na ye ne no akasa wase wo beba enso chese yegusu aye twen no se obeba yabomode akọ ne nchen ne na akọkasa e wo tech police station ho ye ne nakasa wo se 12:30 pepepe na maduru meba about 12:40 ene ye friend from ho ya friend no me phone e wo me nchen we de mu fa nchen mentimi am me fa ko no na de wo bia ma chirim ya fra de besi se ye ne wo de kasai ene ye nyante ne nka bia na wadu tech ya wo ba won ye invite no na bia no pese ohoro ne ho kakra ogusu ohoro ne ho yes a friend call red my friend say akufuado na my friend say bia ne height ma check police station echi wa wo na wo bi hwe ye now the obenwa bomodia borra dan ho ka che call red ya contractor wo hwe dan no so say yesre no wan fa ne phone bia na da ba bia men no kufuado na omomodi oni yankasa wadwinche ewo nkomo ihu eyesei mepese mehwe ebia na ye ne hu adwiri ama na bro so e common dia menim baba me ma homa no so 032208358188283 mepese emani titru modem mfre na ye nhwe die ye betimi aka kire ye nua be so obi aba homa no so ahwe ma me nhwe hello me don't for wudi baby afrefi na na so kasa free adum na wini mami ana minimum mo fusane tachre mano da so da ya bodwem na yetimi kasa na aseda na yede ma yewura no ne aka kire ne se ne awaye no ebro ya dwene ne yenti ase so ya nto yentua baby bia wutie me bia no me chechia unkwankwa ni ase for a driver for taxi drivers structural drivers fragia drivers afita for yeah erade nhwa mu nyina mo so mamme mo amotiti mu fi ahodo mu edwa ahodo mu na mabodwa so die na yenyina eye kejetie Dubai edwane nyina headquarters ho na medi wugina ewie mane mema me mama yiko adwuma ni amodi abadwane mu amoba bedi hu dwa bia no erade nyankopon to nhyira bosuo ngusu wate kosi say ye bepon no na de wo de ba ya wo beto ni nyina ya to amano asami ni bisa wo gidie enu nti ubeje meso se amen me chia no meja wan to mafo bag fo mpaboafo asumade fo mo amubodo nkomi wo kwan ne hunyina keo bag fo ni nyina na no mi sister ba ko se yete wo nka wo keo na onchia ye nsu bi mesra mo me chia mo nyina nyakopon hwa mo na onye mo kese mo do ntini e wa ha na ya to dwumade no apete sabe ya wutie na opesa wo di wani krotwa wi si behwe de ekoso obetumi ahwe live on Facebook mipacho Facebook ye dem ewo Nhyira 104.5 live on Facebook pacho ebusu yakese me ma Facebook arefo ni nyina akwa ba nyankopon won hyira mo na wonya mo kese mo nche ma no nso adofo so na won meka ehoma ye ni dwumadie no YouTube nso ye dem live on YouTube ye Nhyira TV bomode na bra ho na ye ni enkomo no ye dem live on Adum TV wonim sa Adum TV de ye wazo ye niam papa nko a na ye de ma wonti bomode ane bra na ye ni enkomo no kama enne chaza Facebook for ade amone me here no me chaza me what pisolo nyankopon onsha pa na onyo kese sometimes etomre bia ese we go the harder way what I say man sha say nka munya bi nka enti yaba no de ne aba ese twedi ampodi ani mu kan wan kwa ye ntini nko enti evangelist de be hye nsa na ya to ye dwumadi no so yabo mpae ahuna bobrim nyankopon kwanche dusu aso abrefo ena aze nyankopon abraham nyankopon jacob nyankopon asedanka wudinda ajapa kronkron o ma yatena sese de bia yaba wanim ne yesre wo homwa ene ninde ni nyansa erade na nso yaba wanim sere
radio oba wo tijom na ahema yesre onim de no nyansa de ma no radio tena no ma nim de mu yedu se de o ma Joshua mu yedu no radio na bedwafo nyina nso ye de mba wanim etiefuo ene yahwefo nyinara ye de onyina ba wanim obasa no wanim onyam a maso ma nipa di nkunim no ene nso maso na nim onyam hye ne ba ebe ye wo dia Kristo Yesu di manti amen. Amen. Pato Laundry Services ashna we biem den papa ankopon won hira wo pa na wanya okese area futu a mede ma wo ye tiawa na tie me ye pa me say excuses make today easy but tomorrow harder. Discipline makes today hard but tomorrow easier. Pacho me ye na maye ye na na went me anya me say say na nka mpese nka me ya de we na o me ni sukura se nka me pese me ton dokono kakra na eniema bi be ma na me no kwotia ye no na ni nye dokono bo ho enum nia da bia obenya excuses ama bibi e bi enti na we enti bi ama so obenya bibi di aka ahye ho enti na enti me nyan sanom obenya bibi di ahye na nya me a kudwo mu no mbe frɛ me a on de makotwa bi nya me a me bi ade nka mpese me jai wo de me excuses a ade na ntimi nyan mape enya mia boys line say emrantie ndi udi yesa se wo koso ama excuses to every situation am pacho which na be ye dia ma papa fi say e ma pa no sunsunso da che da ho twen won sa no sunsunso e da ho twen wa kwadworo nkonkonsa adai na won discipline wo ho nema won te ya one ne na e china won twa de ye no set boundaries bi ma ho. Hey, I yonko gwana me kodi na ma da manu yi meka me ama to hia ma me ho me ni pass me si ni agro bi ma to hia ma me ho ensa no me num bi ma to hia ma me ho se de me fa kosua adwoa ya me fa ma bebre no me fa ma bi me kura me sika fi se me hu se hye me sika eje ma ho oden enti me serew bibia mu discipline yourself enne na utimi ye na sa uchina be ye fo aye memema ma unsaka de wupe nyina. Stop making excuses to every situation. Kakra me de ma eno no mane mema mesremo yemfa na yemfa emoye kotokuo ano enkomo bebre e wo fi ha ya ye bedie nanso mame fa we ntwa mu ye wa ha no ba bi ene eye berma bi eye oba bi nua bema wode no ba ye mebo ne tofa na wakai na sem nyina ne se oberima bi a wo asafo ya oye nanachia me wo biri konfo anoche wo susu se ne nsa ewo woni aba no a wo bodam ne mu ma oba no kasa bebre wo kasa ama fe na eya atraso enu nti ehu ahometie ne ho anibre yo ba modi ase ebepusu na na ahoma no yepusu ana na mfa nanachia me fa cheme yepusu ana wonfa yepusu ana wonfa eti ekwa abedwafo koje adwenkyere na enchepi na nanama ya sote se adwenkyere no a ye de ma ye ni nyina nipa mielu de na ye ne ya ahye no yie na anya no de kura enu nti yempa nwasem na ye nka firi se eye agu na konwa ho fi na ye kana se nidin e de nanachia me obiri konfo anoche wo dua ya nkwanta ewa nso ene ye de eye oba no efiri e de baye na okire mu a big mama e kan say de nka wotia konwa so no osu say se nka obomode no wo ba na yetena se ne ye ka asem no ma etwatia evangelist so e kan kasa bi fa ne ho a ne nyina anye ne de eno nti enei ni ami gina dwumade ya na mu ne ye de chewpa ama no na nachi ame obiri konfo anoche o se ya me san fan so se wo obiri konfo anoche woni aduro na wasem ne ye ken wadaroma ye dwumade se ye kan na se ye nkasa ye no eni ye ni ye bi ankoye na anya oda wadaroma jai fache kasa we enfomso empem eti de kan ye bia we dwumade so anya oda no wadaroma jai fache big mama nana se na no se de odi janama no nani anye ho ka bibi che nana yo Ohemaa Benewaa bibia no ya na ne yie mu ne ye pe na no kwasem sese meka bibi nese na nase anya ne da na na chia me ho ai na chia me obiri konfo anoche yeah endin ka wadawroma se meka bibi no wani anya ho a fa cheme okay evangelist
Oba enso ka obo di ka ho. Naima. Ai. Na de say me papa no. Na ba me na sia wo ayi. Efom wo. Na me na edi nkomo. Wow. Ana no say evangelist why me. Oh, na tia me obri konfu anochia. Oni aduro na konwa din no. Ye ka so obri konfu anochia na je say na konwa din no. Na pia na de say me papa yo hene ono nyina na wa himfi o okay timbe de mas me papa ho abetwa me papa yo hene kese ye pa okumase ya otumfu ahimfi okay nti na say ye kasa I buruni kasa say ye was slip of tongue say bia na me take ma huri fa so ma ne try enu kwase nka eduru akire na eduru ha na me de ma hunu ne sa na embom ye say do wona aboa no yi na se tekrema na ene ne mfa no fo hu se antwa na odoroma ye dwanto a na me nwanto ba bia se wona na ho ya wo kro ya na dwanto a tinana wadawma fa chawma jo bibisa sibi jo big mama o se wo de no o ya da pa wante sa wo se wante ene na na chia me sense subi said the entry ye bia fa che. Okay. All right. Enu nti abusua sa na tie na wada o ma said the dia na ye ka no kasa no ya sante kasa ye ni aye kasa even brofum pokra no utimi kan ye mfom so baby ti madaro ma ya na mode ache na ye nto ye dwumadie no so sebe ya da na be ye ma ne mema nyina ho beto na esisi e manti na ye wo ha sei enu nti ye konkomo we so nkomo we atena so de edikai ene ye sa atena so biem fi se emunsam bi afifire kire na no den se be ka ye ma mi bi ba fidie ma wo se ye frɛ ne ya mansa na ne ba wode ne ba ye ne de ahode wɔkyerɛ yɛ sɛ ne ba no masika bi a wɔtɔn na saase wɔde sika no besie dan mu no ne ba bai de ne nsa bo sika no mekɔ yɛ nsɛm bebree ɛne yɛ maame asa ba yɛ misa ne sɛ na deɛn na wɔde ɛbrɛ yɛ na fe yɛ mmɔ asɛm no mu sukɔ mesra wada tena se kom na fa waso fɛme ne hwɛ me na yɛ ni nkɔmɔ maame wo te sɛ bebi ayɛ bɔkɔ jo ɛwie wo na nam dɛn na do bae I'm saying, but the brain, and Madame, Madame. Inti opening catch and say, the brain, you are member. Okay. Inti that my friend, Crania so cool, Nabapo, Timba lucky. So, or not a sour. Okay. No, the Mabaha. And someone, and some woman say, I was a pa na church. Fi say your pen ye and tin and my yato your boy and sir. Me too. And so in the we say, once a time I buy me come by you. Yeah, can't come on someone. Yeah. And I know say, opening say, me ban. Say, you let me action. You should be a scanner. And sana, you may be a scanner. Inti a honor me dink a car. I may think a car. No, see, a beer, men a machine Abasha Bonnie. You can say, yeah, a machine Abasha Inti some rano. Didn't you dink a car say, I plan a me bar because a baba open. A me bar, it's a baby, a baby. Okay, a sister. Hit one on the bar. I see Aquadano near Wawo bar. There be. Capa could be in say, me bar. When me back. Then one I wouldn't not show yam so back. Tin on fiends and fianson. And to Winnie bar. There be. Oh. And to me, not show yam some back. I just be just say. Or send the secret in Bibi, I mean, they can. Intino. Deny me. Debbie, ma, a salmon me bow. Yes, she had the free moon. I am come on, mammy boy. See a back I don't know what dick I buy and or can say. Never ba no. Tio. One chiramu said, and never watch them you. Never ba pen no me being cannon. Na ensembi na afifire kire na ama na ye ma mi tu na numutuo se akwada no a me megina ahye me yam se me ba no no onya me ba me ni ba wa asasi so me wo kropa no ofiri mu enti me tie no ye minua ba me tie no mfiansia fianso na matete no ade na ahye me yam me security bia no wonim enam de na ye ba sua bibi fi de e kan mo mama to aso. Inti tamu a we school no.
na oye eme masem de ma me ko fa sayi ba na eme masem na me ko kan kwale njira me nika cham se wo ya wo ese nyo ba ne me nyam se am ya we ne mum no mes me nim se ayo obi ba awo si ba bi na me ko fa na metete na me ka asem ne chero me ba ho de no ahode na be ka chero se de o ka chira me o ka ne se mpa chero no ye be masem na me ka ho asem and was say me ya we say nya ni ba ne me o de kai wanum oh na ne plan no ne wo ho no e wo ho no kasa asem nti ama ba mu ana just ai echentum sanya ba no okay what kind of one boyfriend nti tam we school no se no ne abamu ana ye plan se wo tuna firi mi fie nti abamu ana fa ayi frɛ na de di kan no ba e wan kyerɛ mu saa that you say oh nti o ma ne frɛ Mrs. Taketwa ka kyerɛ sɛ me tan nani me tan me ba nani nti na me de minim sa o fa ne mama ko na ko tira ko ni tifi obi na me ko me wo se ko boy ne ho na me bisa sa adenti na me ba te na be fa kola no o ka kyerɛ me sɛ o te ana ayede na me frɛ o papa ka kyerɛ sɛ me na Mrs. Tanu e ka kyerɛ me sɛ adwuma sesesei ayi adwuma se me tan nani me tan ahode nani muta akora panimu a wadu sei mate tena me secondary school sister de he na ka asem ne kyerɛ o Mr. Taketwa ono ne ba ayi ono ne maame no okay nam se no bisa me say adenti na kura mate tena me na wie school na me afele me tan ni nam se na e just am person ka kyerɛ me no say adman kan me bisa boy no say ai enti wo ye wudi ni sa what me afemi machi afre minister say me tan akode nani joma fa ba so abefa na ko tan nchen okay ase anya me kan na mo se ni pa body for you within oh ene ene me na ntwa ni am so within nti bi kan dia sam ko to ni ono ni adman ni ofanim se akora na ko trefie ho no on fama de emla mi no fa so man awari bia me san ko ni bra pani oni ni tifie ho ni ko kan ni bra se o man awari bia nti kwan me fa so matwi me ba no etwi mba sa se mu ko pie me de ko da ese abia fam ejayi ejapon madam fun ko kacha se jey o kwanse ntimi sron o fra kola no e de ne kwae o di out fra kola no se sisi okotena yi okotena obema so sisi asem to a hwan na asia me obusunya o jira papa ne kacha se obusunya na obusunya ne hwan ya papa ne bisa se to ne bisa obusunya hwan e bi wotafo e bi wo krapa na osne bi wo he wo si wo e boni aye pe ni o se bi wo he me maame no te wo no na o se wo maame no te ho no aye wana wo maame no te wo mi hwa wo mu ade ne papa ne ka bi kyerɛ papa dinatam ka kyerɛ sɛ wo koi ko fie ba ma ne pɛ wa o me wo ho ade o ba ye pɛ no e so nsi fie ho bi tena se me nko na mtie mi ko nsuo mi nsu ame ameko na manfo ya me na tete ba am na nyi na se de na esi koro no na ma humte woni nam te se boda okota fie na okota na ne wa bi adwuma bi ho na me de ne ko bo asinku so nkwa bi wa anye na me san nwa bi sabre nya no te boy ne so ase de na na mama ade na wunti mintentina na wo nipa wa yi ba ko ama wa ma wate ase se nya wasene mu ba no nti wunti mi nhye no na wuntina wo ba bi nwene wo mi nua bre wa me de obere wa ntimi nua no yo na yi ma humte oh ntimi ase wo me pagma na so na okota no ko onnam sa na ba mu adina kinti nam de me ase me pagma man ti so ama me hokra me ni yim na me pe tim pagma no man so da na onye o mefie ho na me ase okay wo protocol go na sa sigbo ntimi ton kakra na me de sese me so no me di koda ba si 2 rooms me sese nti me di koda afeso me yare o ka se o di koda ase ne se di koda no se protocol se e bi abom kase dan e wo protocol so na udidi ara koda kom okay enti na me ye na mton kakra enti me ko ton na me se akura
onu antina mebre we say no mini ha akure me ne na beten ha na matete no enti ni wi bia no eso ohunu na me frɛ no sam no owadwuma na me frɛ sam nja me sew ma ho de me hwɛ ade kakra mo no bae na papa ne bae na kyese me ne no ekɔ enkrata nti na ni me na bɛkɔ akyem ɛsɛ sika no ɛyɛ nti me ka kyɛ papa ade asa on fa sika ne nkɔ na me kɔ baabi na so ɛhɔ ne ɛsɛ da no kɔ wo kyerɛkyerɛ mu a na de ma me di ban sɛ first pa no sika office sika ne line no me odi bi ma me a de aka no na me sister ne ka kyerɛ me sɛ ma me ka kyerɛ me sɛ sɛ me hu a me nya maninka ɔyɛ akwadaa ne ma me no me nya maninka na you ba kɔ ma ni wu na me sim da me ngoma ni wuye na so bi ja maninka minister sika kakra ka me sese dan nti de aka ne de me gram sim betu nsuo nti man me antu kra megye na me sim da toto bia me mtwa na me didwa nti megye ɔno friends wo sister no what they say ɔde ade no antimi amfrɛ ne ba no amisa sɛ ye bi nwe na agye wo no ne wotie asɛm a ɔbɛbɔ mama ne ani misrɛ wo kura bi ewo mbia me ba ka na ye hu ne na mama wa ya o papa pen wanka first pa ne de no me anhyɛ no akire no afɛ de wɔka kyerɛ me sɛ me nya maninka nti sɛ no afɛkyire aka kyerɛ adman sɛ bisi me nya maninka ba bia mpe bia me fɛ nkɔ nti na afɛ bɔ no ɛyɛ wo de fako ba bia ebi apɛ bia fakɔ na usika bia ye hu ye nam se sa nam se nti asɛm no sɛ sika no asɛm sɛ kɔ ka kyerɛ Japan sɛ Japan ye hwɛ ɔkwan yɛn wɔfa so ɔba ha ya wo kɔ yi ɛde na asi dia si ne sɛ me ba ha me kɔ yɛ de yinsi ye na wɔte hɔ no sɛ wɔn afa planti wɔde nneɛma kakra abɛgu mi hɔ te sɛ deɛ wɔbɛtena efie hɔ enti no adwuma no ɛka kyerɛ me sɛ deɛ nti kra ɛmɛ sɛ adwuma ka kyerɛ me sɛ wo sika no a wosu ani abra ɔpɛ no ahode yɛ kɔma manager twɛ adwumayɛfoɔ ka nti wo pa akɔgye ɔ manager hɔ adwuma ne ka sa sɛ no ka nti ɔka sɛ na menyini ɔka sɛ mplensa ɔkɔ kyerɛ me fie no a ade manager na ahode mpena no na obi ono da na adwuma no de ede na ahode bɛfa wo sika ayira ede kɔma manager so mfa ntwa adwumayɛfoɔ ka ɛna ɔka am ka kyerɛ sɛ manager no mini no manager no ma wo ha nti me frɛ na adwuma no gu nti no na ɔmo se bisa wo wo elia mu hɔ na sɛ adwumayɛfoɔ no dɔɔso ɔnso aboa na sɛ sika no na afa na manager no ahode no kɔ mo yale manager no tunu botum ayi sika de ma na ahode kura sika awuo mu a yɛntwa wo nka besi sɛm nim ha ɛyɛ dɛn sɛ o se ekodu mpɛmpɛn so bi obɛgye tu mu sɛ wafa sɛn wɔse wɔn de oyi 42 million ɛna kyɛ sɛ ɔmaa me 20 million na ka 20 million 22 million nti oyi 4,000 penny free sika na wo hwɛ sika no na sɛn na afiri mu sika ndɛ mfiti asɛ me hwɛ yɛ no na kyɛ sɛ ayi me sika na asafɛ no ahɛ da nkyɛke na mmom de mani na geji am ka kyɛ sɛ sika no ebi firi so ɛna ɔse wɔnyi bi nti mpa me modua ɛna me frɛ ɔno ne maame ka kyerɛ sɛ wɔse me ne ahode ɛka sika ho asɛm na ɔse modua ɛna ɔse nya to baseɛ nti hɔ na ɔde tum sɛ oyi 44 million 42 million no nti akyerɛ me yɛ sɛ me bɛyi bi ayɛ light ɛwɔ dan ho na mu sɛ 100 million ayi 100 million free so 100 million mumya 4,200 10,000 ene sika yi anu free so o fi akọ bro yen ni mo ahode ba wo nchen oba me nchen obeye den say so I who say wa betena ho wonte ho intinu say o ha no aba no betena ho kakara no kokun ho abetena kakara ahode ai kana say wonya mfie be say onya 23 years so say dey adwuma no ye so no obi enwa em o le kwa ho mama me adan na wonfa ne mma ne maame na wonyi wo nsam firim na me ka tell say wa hwe ya me ma place for ma kira ko maame ho o say me tin no eketoa intino wonim maame fie kwan wako. Okay. Ajimai ane yen adi nkomo bi na yen kwatie ensemo ajimai no.
kaye na yekotie ba yebekọ ahode nchen na de wo nanum ankasa no yakwa kotie yenti agima no asem kakra mra ni mo hwe intiro no beso ko apon ko en fa ho ni no 1 cd ni 2 cd itu onti na kan cheme se me makoto me matiti mo makoto ma ade no o be ka chere me se eye misika o ye krapo a me ka no ka asma chere ho de be wa ko si o mu na eduabo me mfo obi a o me nsuro obi a so obi a so ntimi nya me hwe the class me ka chere no because dan say udi sike ma oba sana me wo de kwa se body tu muso na oni ho ni mu me chere say udi sika e ma oba sana me wo like me wo say ba me ba me wo say se me tia me wa ha eh azimai me dia dey say ni you know I mean find show so na e be ma me find show so dey to wo ma me na me ba ma be jema ade wan frame o do ade ma ba wi na ba ko sika ba sa o be ka me say dey me ka say sa we no sa no ma na wo ye no we sa me e be ma ugu me no ma se me pesa no ma no me better the woman and say uko yusika so musika bojua me hedo do because me enti na bla juabo empe wi aseda no they say or the ko kisi me no kasa say no na me nim me wo sa na obi frɛ me wa amuni din ana bi da say hwan wa anka na so we di enkasa ti a tie na obi frɛ me na me driver kwa obi frɛ ona kasa we do something me radio me na say what to kiss me dane me fire I can ready to kiss in tentem me tire me katse me katse say me ba me katse ko ona sa friend pick him kan say who me be na wo say o sa o friend street e de me ko bla me wa ne ko so ntina me katse me difficult time be ma frɛ ahode a me ba me enu nti me ready adwuma ma bi da wo so this is can go to yeah ana bla me ba Adam, be your last date off. But okay. Me see me who be your last date. Yeah, me book. I'm ma say generation. Now ko bank manager no ko cross up with mu a. Obeka kire wo say agema ko no sika na da no. Ono okoyebu nsu kakra. No nya kakra na sufo ni twitwa no watwa bi. Me mentam 100 million se cash se me de kotumu da. Me. Ya me piska tototro. Ntimi ngotam se sika no eva ngotuma ba mepe bi aso kwa kogilo da mi nim sika ho hwe wai ajingwe bla se dina no ne mani aje ba den ka be me den se tiwo wote ma me no e na ase e na ase e na ase ante e wale a twa wa aboboa ajintina mumma ne en se down ne fa ya nka ta so asem so se na e different de queen se ni akasi mame wanim ni ajingo watini ahode unchemu ni nenye fam no twa no esan say asebi na time wa say e ma asem na ade no ye juma wo radio station bay I see a station aheva you have cry aheva ni mfre misa say wo ye juma wo ho e na onim say no ye juma Asha FM you say Asha FM no ye dey we reporter na we dey on can no so msisi no jai no ye dey otwo mo ka ana papa no okay stylish fa ho dey no to so e say be me wo say upa bodua won mfa osika oni usika ni mu bia nti upa bodua fidan ko tipa ba ni abomodin ase ebenya no ne atena no asem mpo keke afei ni enya no no asem odi atudwane mama wo se ne sei nti me mtim bisa asem bisa ajingo wa ya na no asem a ya twe ato ho ka wo bisa ne ka den na wo pese o six kan wo hu hwe kan bisa asem kaka kan den ka wo pese wo bisa na mehwe ajiman oni so come am this kan ma ho de na me ko yen we kwa yen wa frɛ me e ka kyerɛ me sɛ wo hu sɛ ahode diska bi akosie edam ho na ska no ba bia no di diska sie no ɛhɔ no di diska sie nti ahode diska sie ho na ska na dɔso no bi sa ahode sɛ ska ho na de ma ɛna sɛ ɛyom ne maame meba hello Hello. ahode ya to say
Ya me ado me ho. Jo. Wada ma oni mi ma me ya mansa. E ba chan. Odi enu no. Ma me. Waka che ma mi se enye wono na chem wo enti wo ma me wo ho. Eti ma ne nka wasem. Onfanemre na mimisa no eno ni question ehia me kwanse abasika no so fisa sa uti mi ko to the extent kan sa akire no de ene kese bibi wo na fe no wayi de wo ho ni nyina ne aka na asumdua ba de ahometi wo mu yese ba panyimu ba bia na titu adru na onni ba na wode waye ba na me mom de metia nyina no me ho ya me basabasa de fisa nipa nyina anyepe ne nsa ten nyina anyepe be mama Bramwe. Ema. No kwasem ni metie nyina ma me ka asem nyina. Me ba. Hello. Hello. How there? Pacho me tio. Me say what ka kire ma me amansa say. Enyo onu na chim wo wo nti wantimi nhya wo se menye memasem. Pacho me ka bibi anchen. Nisika wode asie ya wo ka nwasem kire wo no wo say wo ba na 10,000 na afiri mu eko na sika no so wuji tum say wayi bi na mom nye dodo wasa na wuyi say me 4,000 too. Then na ma me di nisika asie na do unsa ko bom na wuyi 4,000 so de ma wa akura na de sie na wuyi bi wa bra o mo na mane Baba. Enya bibia. Ya bibia say me do fo mpacha. Sa e bia ho kire bi na ba ye. Na bia ma me kwa ba ye no me ma na mane esa ma me ho kire me yi bibi kakra. Bibia say nsi kwesi so no mo mpa ise sika de bia firi mu. Ye nti na ba sa. De. Hello. Boyfriend Ajimai, a friend, Mamma Yamansa, a bro, I went to him catcher and say, why is he coming the above see baby or no see any sika? Emma will mean baby as he can free. Sikan, will you 4,000 my wine? What do you day? About your 4,000 or kind of my money moved 2,002. Let's say a woman saw with your man or dear Namamia. Sabi, what chira war. Ya, what dear the amma one wa fabi. Jenti poti ama we sikana na nka me pe hu na fe nka mame akoma to ne so sa me ba no e ha we kwa ne mo de ne sabo sikani me wana me pese nka me hu na se ha me ti we sikana wo de ye den pacho me ko to ne ma na me to ye ni na ko fa to o ko to ne ma me so be fa to ye ai ne ma be pacho ntabo ne bag nanka wo kofa beton de akwachima na ase ye de wa odi siesie hu ye me di siesie me 84,000 Ghana cedis ni nyina no de to empagwani bag me nsu ni nyina pacho se enya ni nyina na me yusu ye 87 na odi to sa na ma no me yen ma bi sama me asem hey hello how dear Pacho me tio. Me so me tio, ma se bisa no hu aye ma me say sai sika botin sai na ade toto bags ne mpaboa no. Pacho no de me kai. 81 for 4,000 one kai sika dodo a wuyiye a ode toto sa ne ma na ho. Toto bags ne mpaboa ne ka sai wo nsem. Enyes kani nyina na me de to bag ne mpaboa no. Me say, masemi wo ma ya twen awia kwa fabo. Me say, me koto bags ne mpaboa me 1,000 me 2,000. De aka ya no me de to ho sa kika nintentem na yankwa yanim. Masa obeka say de odi koto bag ne mpaboa rafi. Tia me mete ade bia me yen within last year bia kwa sika e free ne hu ati say hwene munye e me ya ti me kai. Ma
Mame. Me ba cho me wo. Ah, wo na wo tie me ana me na me tie wawara. Me ba cho se me pe se wo de nti ono le de me ba ho no. Wo ye ya wo kro no ogbo no nti no de wo ba ha. Ene ma fra wa me bi se wo so wo dia me se ah. Me sa me de me yi ya na me ka kire na me sa 100 million no ka me ni 100 million nti me so ko se ayi and so on mo betina ko hwehwe na nso be bia me hwehwe ska na me 100 million me ni hu. Na sani akwada nko no akọ watimi ayi 4000 dia na kasa why na afa yo okay ana se akwahwehwe nso aye de wo beka wo ni akwahwehwe ya wo kan wo bi nti utimi wo ma me abewati ko so no kwankọ ye nzika bi ni de wo akromfo nti e do beka ho ana se me de akwahwehwe no me kasa me nko sansa me nyam na mpa 100 million nti me kasa me nko meko okwaso korita meko wo ma me ankasa we Mama ankasa na te won. Ono na wo hon. Mama se waka kire ne se enye ono na wo na wo ma me wo hon tu ma me. Ono na di ta ka se enye ono na wo me de enye ono na wo me ma me wo hon. Yo wai. O mi kurum. Na mama what ne so na wo nko a wo se 23 years se waso abra bote be ma so yi ni ama nyina ne kwai. Mpa cho wo na ko pa me ba yo nyam na me de me pe ba. Eti on fan ko mama me nya sa yam wano fan ko mama me no nya na sumbio. Na ho de. Ono no ba twa ka de ba twa ka che sa nya me ba mi. Me ba ka sa sa me awo we so kan ka sa kura nchire ma me. Me do be nya ko ba me ka sa wono no. Ma me pani mu we me mfa sa wono no kwa ma no. Araba mentina ho ma wonya wono no. Tika na uko wi aye no nti menya wono no. Ami de me fine na maka atira no. De me fine ma 200 million be be pe on fa nko no nko hwe pa ka me fa na. Eti buade. Mame, buade men kasa wono no de o kan ne de e wrong. Ono no ne hwan. Bi ani tu ono ne hwan. Ti se ya do ko wi sika ne de a ani ebra. Ye nyina yan ko we ni he ba bia 60 na aka no 6000 no de be wo da na baba you know of course ba ko isha me ba me ya ko isha ko me no de me ni ya ko na be bia wo na wa de me fa ho ani nya ko ya do ba cha na pa bra ni ni na tuka de ko why Pacha say me se nyankopon ya adom a ekina bra ne nyina ye ntuka ne enko rewem Pacha nyamo tena de me ko aduma mi na ho atebada juada na abenya ho Pacha enti juada ya na wa ba why evangelist ma me nko ha se ni meba mame ampadu nyume wateda mame bi e friend no ya manua okawari ase wanya yefuna ngo benti we edunme bia nya minnim de woye wodum se bia wa akra wo ma wo bia onso akofo obi dia wo tempe adena wo su mama mensu hwe akwada nipo ye boni aye de tempa aye kame so kedo ja fo se bia obi unu dia kwa na wo fa ya ko ye yare na ka chere se wo de se henda na nkra na wo hu a do afa na osi o tuto bags ne ne mama wo ko tuto ayi wani bi ano o tuto me no de ba hye fam o de ba hye ayi ase empase ayi bukase na mu ya mo de man sem na me skantajo na msa ho de enti duma wo die ni pa bo na ko tuto de ba hye fam na de sa mama da bi sa fam bi on to no ba 300 atia we bi ene ko to ne dodo wadan ensa wadin hawana because I don't get it mentia se o ewi ase ye o no to bag eyin bi de emba bag a eyi sasu yi bi da de sasu eyi hey enti mami wonti min fa koda ne nkoma ne mami na wonni won kwa ni nchine kakra ntna ba bi nyere wo na ka che se o mi enko na mfa nko me mfa nko mami o ka kira me se de onye adu nyam na me kire eyi ko ni ha edu tam no abeko 23 years evangelist be mo naima
Christ asundue nka. Ma wonye su. Amen. Christ asundue nka. Me ho yam basa. Nti so enka ma me bra so. Mama, why you so mama no? Nai ma me ntia no ofa bi. Oso pro asem pa. Minim de odi aye no. Me ba gina so mama na me nko. Ajamai. Hello? 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 Ajamai to say. Ohemaa Benewaa. Ada ma oni mama ya mansa. Iba jan. Wadi nkomo bi abedan yen se wadi sika bi ja ne ba ahode ma wotu kwan kakra. O wa kwantu mu no na afre ne bo na amane se. Ahode di sika bi aba be hye ba bi a wusie wusika. Wada mo na sika ben ya. No efie me te so oton na ade. Ana me ka tell me say me po bi ama ba hwa ma no. Ono see you. Enti me wa na ya dan fuge obi. Aba ka tell me say ohun se sika ekuta ahode. Na me say sa ono see am so okay matene ba. Na me frɛ ma me no. Na me say ma me na we no so watu kwan. Na me say okay. Me de bi aba e ba beto we no. Na ise ben dem. Ana osere. Ana ese maton. Ana me say sa ono see am so okay. Na oton ye no. E na mo ma nye mbokra se dia stand ono se maton na me de ma de maton. Ana me se maton. Na me chance. Itu kwanti na me frɛ ahode. Na me say wo skabe no kuta wo no. No se ma me dia. Awo ka no me ka che no. Na me frɛ ma me. Am ta chema. It is kana ma ahode. O se ame ba no. Ana me dia ma no. Am so okay matin. But na me say me ya mama me no. Ma wa ka de am this kana ma ahode. Because me oba na me ne te no. Se sika be kuta na follow me is kana ka basa. But me kan wase na me ba na me this kana ma no. Na me chance. Mama o ka sa kire Ajimai say wo na aba no na do sika ma no. Se Ajimai ka sa o ye trofo. Mama me ba o. O ka sa o ye trofo to say. Wo mi sa me say me mo ka kire me say wo bi buy so be pe asase atonyo ma me ya mansa asase bi. No ba hwe na so. Me nta asase. Ana pa me buy no ka kire me say. Now they tell me. Mama, but when I got a new nice and me guiding Mamma got a new one cast on Mr. To ask me too. The woman say, me, I'm a cat was who can't come to my time a frown there. And also, I'm a of Anto. You don't make me cartoon. My own cat say, me who take the calendar one or boy. Me mean far me, my music. Man, who is Mamma, come and who can go down, come at this canoe. But I can't answer me. One chile me ni be sika no so da enti sabe enam from him say o yi sika no wodi aba be so sika bi so mama koto car enti sa mama me pa cho da bi me wan si di o da bi me am sika mama me di ade anim na me koto mama uti apa mi teo mama me ade am koto me di ade anim e me koto ade egu o mama wan si di na me da koto bank. And I'm telling you, I'm no producer. I can't catch anything. Make me bank book na man. My men checking the dates in our town land. No one shut that time. So me visit 20 million because I told my accounts man. I want bank as well. Mama said you made the uncle by actually. It's between Bob after my mama. It means they made the corner. Me tell me the aqua to baby. Enti mi bi some prince aso say mami sikei one city crown ko wanum there be mama me bi bia ni mo enta me shira there to so bi mami sikei when ni mu one city crown ni bibi me ba to there be me ni shi mu ama na to so mi ensa mami sikei woni bi crown me ni so one city enu tira me say better na ye giabo na be piem giabo ene say piem na ye hu ne kure wo me ni one city me mi go di one city because me pay you na okay why masa wuti na akete nso akete ahode nso me pa cho di sika man na ba me sero ntene me ni mo hwe mpa cho
abrenu wanwa dia wa hu sense san ya ba bia wanwa dia ne shepe ye ka dia boduabo no a ye te ya na asem bi hu sikasem ya hu ebi yentimi nka ne kasinti obi asore ya gya wiase wa akwada diyo mama sa mere ma me na no ma ro ma ya ne ba se me to bibi obi hokora na me ko no me timi ne sere a o se o de je fako me to bibi fi no wa me ko no akoka a kire no oni bi ko la class mba de ne e de a kire me ni wan ti bi ni mu hwe okay nyakopon ya adoma adwada ahode beba wodi abra visa ahode nso se wo ye wo mpena se ko ba se bi aboni bi ato no a enye ye nyina ye de eti wo na wo mpena no ene ne nya kasa de bi na de ye won bia wo de won kan kire wo na wo ba ma wo ba ne ne mra na ye hunu se de ye be kan asem no ma na twatia mama jo jire me too le ba to me Monday bia suicide dey senior so ko ye ezeko di pa kakra o ye se ko ji obi so adwuma to ye so ja ye fi ya no kure ba ba ko pe se bia se de ye wo ma me ti kokko ye ko bodua ko na hode a wo ye wo mpre wo film a enya wo de enti just 30 minutes a wo de ba me aka asem no ense wo ma me nya time tro unya ho me tro pa wai unya ho esra wa mi na de be pima no sa no man ya on ko hwe omo ko hwe na se sika no e wo ba no kwa enche no simple me de mi mo hwe anti se wo ba no wa enkunu e wo ba no wa mama me se sika omo ko hwe ye bodua no se jabo no se sika no no wa no okay me da se e maya monso sebi kwatibie ba aja e mema de dabasa nti wo mpla wo se say ya koruya na sika ne wo ho a dua no nya dai enchew evangelist enko nai man pia nyame nhyira me chia mo fa chiki bokanche mabisu pani me chia no ofa chiki me chia opa wo bokanche mo fa pa no nai man eja ye betu mpanifo bi wasase so no mo bonkro bi kire ye ansana yensu ye fifi inti asem na bi ba ne yafa omunkuro no omubo kire ye no ne di bi atoto ho inti ne ka se panimu ano asem ano edi nkiri di moko e bosom na ma me no kasa na ka se kobodua menye oni obi a wona ne kasa bi apa bodua bi oyetrofo okay asem oditua bo na ehunu na so ahode aka che ma mi se on fa sika bia for the first time opa omodua actually was my fast na tio sika no da ho 100 million wako yiso 1 cedi ya say 50 million naira o se me de mi 1 cedi so we kan he kan we na ye ti do de ne saka yi 40 something no ono na ya aka na ne ho na e fe dey ye no na naima aja anuma bia bonhwe maguma adwenem okay e pese me ka bi kire me maami me sra ne se de ekokwe wo hu naima me hwes na lo na se amami wa nhwe ye na ma hode so be fira asase so ntem e da no ba ye na asem na ye ka no on se na ne hokore wo so babia mama na wadru no we hear peace of mind ene asundwe o kan sembi eya nanso nyame nenim nanso won kwa kakra kai ene obre kakra kai hwe ebedru babi wa hwe be ko hospital yese o sugar kosoro o pressure enso kosoro enam sansem we ya say ya ahweni ese ahode 60 million nana wadi ana de ba kon so say efri mogem on say obi kwatro trinity atro was adani eda mami ba o say bisan police asem ya me anche no ya kai o say kan me ka chance mami we ya chakola no no pro be so afaso asan pa police for it any me evangelist ida say obi je sika no sem no atu nchen ana so de akoda no be kwa komo mami no abedi ni hia that's all eni na ho ato ana akola no sabio na akola ko evangelist de wo titie no why not just so be ha mami o kwa mami o ko be saba ha dabi tie naima big mama say mami ade no kwhye mami nsa because o mami so kran play ni cars we mami asem o kan say mami ne say wadi amani die wo bakora mane ye de na je say sika no de bi mami ente sa anka menua no na me sabe manya ba na wo ba
ye nyina ye mfa no ne ye moa no na bibi si akola no koyesie na utumi isu se abie osia duasa ka se wo bakwa mani wudia na se watwa me mpoa asa ka me yawo okay meba mama enyema ni enu a yaken ya ha ye nya posifo ya ha de me pesa me lebrofo bi be kire yedwuma nanso ye wa ha se ye siesie asem epe asundwie etena bre ye dika aba wo se de bo wono ma ni enya obi anu asem ene ne yenya wono ma no asem ye ya dwen kira ye de ma wono ye mienu se wo ye wadwen se wo ko ba bia ko ruwe mu a wo ba ho de ne obewu se ye si ye nkoye bribi na wo fa ba bi ana wo bodua akoda no obewu ida se wo furu pem be ka se de wo de doti akoda no ne nkola bremu ni nti se sika no wasem wo gya ma na che ananso se akoda na tete no ode wo famu no bia na awurade mra wode ma wo no se wo di nkyene kakra ko enso akoda yi be yesa na da ko de honhon na tim enti se yemwa na fa akoda no ko ma ma me se ma yema fam di atete no doso mesra wo je ba na fa mimi ni hia wese na me hwede awurade be yem nso a mini no de hin na ofa damasi takura ni free me nchen ifi se enso mo kekan ano de o free me nchen ko ma me ho a mepe so ko ma me ho na so no akata ebe o tan dem fa no bi nem di no ote ha ba pesa onko ma me ho onko ma me ho okay de ben se be ma wo di akoda no ma me number ama producer ni ya wiwe ma free ho yene ma me na kasa ni ehunu ba bi wo na fe yehunu ni aye betimi aye ya ye de ahode na so dwada wo beba ha obewa betu mpanyimfo wa ha why eno ni ade aye betimi aye abo ni aka akire wo se ye wonko ana wo si su awu ni ba ma me nye ni pa nyina nya Nyankopon bo wonum se omo mewo ba enti wo betimi de abonten sofo aye wo ni pa ma na ye yie enye won ma ni omo fa busuam kwa na ye de omo ye ho ade ye obi betie nya obi wa bonten na se yempa obi no metena ho nhwe wa yebetimi apa obi na obetena ho no wahwe wadidi mu ne ade na tena se kakra ma ye why ano ase yo abusu yankokomo a etoso mienu so ene mampanyimfo na ehwabomu fi se ye maame no no bibi tete won ma ya na ha ye yie tire mama me akwa aba na memisa ne nante se mama na ho te se pa cho nyame adom bibi aye boko pa cho na so ho te se me ho ye miase ai awie pacho wona wonam de to bai mami awie de madaroma Nhyira ichi amu nyina modwuma pa mudie amen muna muhwe kunafo muhwe nyanka muna muka oni bi asem ema no eninti na mde masem ba beda mu ni ti tantentena ne se me yakuna ni menyam na me kunu fimu konsiada efiada ne Yankopon esueme papa kafa bin komma nanso me Yankopon adaroma wakora me ne nkwala isa me nya adwuma bia omani esen miensa okay penye no anko na me chibo fruit me nya adwuma bia po fruit na me chi chibo fruit no miensa na me ne nkwala na adwuma yefuo bi ebetwam beye for some na dinti esalentem na me nkwala ni chi epo kakra no anti me hwe na ekoma am ti da bio man pep asase bi na manye bibi kakra ma ochina adwumadeni bi ana mentumi anyina so ntimi nkopa asase half bi nto na yenye na ka me ne menyankai yenkogum na eduri se mentumi nya adwuma mpa bojo ampa me no na owura bi aya mene no so okay asori be mu matadis aswase okay mene na so mene de kokuo class the man okay mene na tie eli enti aya no na me fa aka na mko na me so fa me sra wo me pasa ase hafu bi ato na ma bosese kakra na me nyankai akogum oh mi wo bia wo to dem say bi fa me ko ba bi eye na
wonim sɛ mabrɛ maso ade abrɛ kapɛ ma yɛ nkakrakra nti fa me kɔ baabi oh ya me nua no na maame efie ni na esusu ye ni wo ye papa wono ana atɔ na asase na wo tɔn opanyin be patches oh woni bi ani na maame woni me di ano 65 6,500 and ACK. Okay. That's I send that fine. Where you sister say. Okay. Neja. You can't to me ba penny ne. Mrs. Saba. Mammy, dear one more can wait you see about Travate. Will be the impo if near dear. Now me bait. Now we say Kakran so. Nam said Saban or so. I'm put your maca. To me, turn the car area, you know. And one no young cream ever catch him and say, Ma, you had once I see this, why your baby was swap, or he'll be a babyano, or be fat. Okay. And him quite uncle for some idea, don't you mention a cracker, and some music can young one you teach him come mass so. Now say, Yow, ye, let talk car a ye and your car, nature. To try and no, say, Ma, so what say we be see a new number Sunday shot. Just a what time here and back or come. Nam say, oh, yeah. One watch it on Beman money too. Okay, Beman, wow, the assassin, my own one. Kafra, Mama. Now, I did cry, and I was who we are here. God have mercy upon us. Yeah. The Traffic Foundation. And the Traffic Foundation, not ensure. I was say. I'm saying, yeah, it's your was so ma. Eba ko yetumi koraatwe nti blocks ne de dodo ade man ne yo twai wo twai okay wo twai ahwea wo ho emoba wo ho tama ye na ensuo ni nti no meto ahwea ayi abo no ka ba ko okay no wo mudi twai mame me twa wi foundation wo so ahwea guso na bro guso a wo hene ton baby say yankroma no an wo ye wo hena Waji. Okay, adansi enti ya mami ba wadi mfoni ahodo by mama hwe I say where you dey? When any foundation no any esoro no. Okay. Foundation ni kire say ampa ya mami asase no nsuo no na wo ho ya na. Wase no. Okay. Okay. We dey yemi ko mobre no nti na yenko. I'm on Facebook for Mr. Mama. Oh sir. Okay. Yenko. Sorry. Mame. Mrs. Seed aye me kwa. There be man hwe ya. Meka bwa no krampa ye was sa eduro bi sa memfa nam se da bi to me kɔ eduan kwanta makɔ akɔbɔ beleta aba me kɔ ama me bre to me na nkɔ pɛ ba bi wɔ hɔ no sister bi nkyɛn hɔ na na ye na kyɛ sɛ wɔ mo pempam ewie ya de mam afɛ de me ba ya me kɔ masase no so a obi na etesu Adai, wafa. Me ba no krampa ne de kan ye ko. Wo kwaya wo say yankroma aton ama me. Oh, da bi me mami asase. What is me? Hey. Kwaten se babu dan kom. Oh, cross dan kom ba kuta no. Se wo fra. Ahamio. Mama kafra. Mama say eti nipa no akoto no bo be ma ne din se wono na aton asase na ma wono nso ena me ba no be kan ena me ankasa me kɔ hɔ to me kɔ hɔ no no wu ne ka kyɛ me se ma ya nkroma na aton asase na ma me enti mo hwehwɛ do na mo nche no wo hwehwɛ na mo nche na mo frɛ me a me ba me kɔ mo ya nkroma wɔ hen se me frika mu se kra ko no hu me na ya nkroma be afa ma me waja sɔre na Kwatin no na me no sum. Kwatin no na de kwa ma yankroma yo. Eti yankroma na say wo hwehwe no nko abisa ne say hwan na aba asase no so. Yes sir. Waton ma no ka kye me say yankroma na tom ama no. Patro o tom asase no ma o ma nkrata, o ma release, o ma bibia. Wo ho de a. Okay, producer or the better so.
enti o ye change of ownership now. You know, I okay. Wanya ni yempo. Fake. Into the buy no, make us into wanya the papa and mammy. Wanya mammy. Abusha for Barbara Krata, and any project live on the screen. My main jet there with that one na Fabra. We Lands Commissioner Sam, anyway, we dear girls who are waiting at them. 6 lands. Our hini our holding and not watching Keja or Tosumi. Where allocation say na today. No, wait, there's a certificate I represent you. Allocation sheet form. Dear Sir or Madam, plot number 3A, Street, Sisters, and address be a Niho. Read and the sign have the honor to inform you that the above mentioned plot has been allocated to Mrs. Georgina Arthur. Udino. Okay. Of the hospital Niho. And therefore, I was going to make a and I shall be grateful if the necessary action will be taken. I mean, I am the allocation. So, the allocation is made subject to the following conditions: that the allottee pay the ground rent involved, that the allottee will within 1 year commence and within 2 years complete building on the plots, that 6 races to reserve the right to re-enter on the plot if any of the above conditions is not complied with. Yours faithfully, B. When you know the signature, B. No, the baby at your when signature ni na signature ni when stamp and you are paying soon be any be no dey be associate it allotee once then my sign nana papa chew ending no me to me etu na me who allocation I say I am certificate to say now you are what ma Mama Twaso, enti ekosi say. Mama ekosi be. Ni kwesi ya ne say. Me hwe ya na afi o ma mebre. O ma mebre. Enti nipa no a wokoto no wo ye so adwuma. Da bi woni wokra say enhwe na tu no. Me ne be ya kom ne pani so enhwe no na o de ayi container esiso ena wotwa ayi wo so. Enhwe no kra ma so ato a chine baabi. To man koto man no kra mpo ho bio. Ese man so kra mi mu no. Mama dey na pese ye de bo. Amen. Yempesa mi abua mi ane se madawo ma. Baabi a yankroma wo biala. Bra me ne me ma bre. Wa mi ante so aba. Oh. Yankroma na ante so aba ma me. Oh. Am ne me madinam. Se fi am ti krampa YouTube. Oh mama. Ada na yankroma me blessa. Baby I yankroma be mama. Yankroma. Ya ha. Ya tu ebu ase hihye ne ma sebe ya yenni fo bibia mu. Enti ya tu ya bu ase pa ne wo kasai. Ya ye frau bia o me frau sesia. Mama mu woni mfoni o. Wan twa na ti kokura na nani bia ka wenko ade. Ya den beto so ne declare no wanted. Ne akwaji police reporter to so fi say we e fraud totally no afford o. Fa no te yankoma ne he no te. No te we find say bofodu nkwanta wona ma me fie ekono mo na mekoto no mekoto no bofodu hai we sip fie wo ba bi atu Ada na mama no ne ya o ne komata des no de kroma papa no ono so ye hwehwe no kwaten no o kwaten no we sanye ono de wo kwaten anka wo mi ni no kwaten ni makoto musuo sa o de kwaten number ma wo mo ne no ma kwade no bia bra fa kwaten number no farmer producer na ye hwe say we betimi enya na because Sadia we say no ho. And I said the year CC kwon be kakra e say ba gi de no bia wo. E be kakra no de. Boniface bia ni wo bia ma nipa bia because we ye bibia nipa no no betimi amia wa no amia. Na
anka we de nka ni hwe mami abasiriwa na tifie du sei bo fruit chie na no mi si mi kosua chie da mi si mi hurubo ma ba tu ma papa fu na egwa nwanim ma mi se hie koko hwegu le nka mi hia chira na pa ja ma chi be professional we na ka ma to ma dance ma ba ha me che ya je easy na what titi ni mo renkuna ni o adai na yenu ma eni o mo eni ka no hu mo ni so tuo na ni papa ho adina na ma minim ayo hini bi nam se nana me o ma me plot kakra o mo so for sa de ni mint me nyo yasa but for o ba de bi wo also video for sis of audience that is it asase no kure ni asa ba ho esa wo sika wo di si dan a wo di enkwadi asase no kura fi se intimi nkan ke se mama me ba e pese won no ye kwa tin ma me wai me ba abusha for syntax tank nti na me wa ya me ka kire se ba modi na pebi na fa si fie na kura wo nsuo wo mu man serve as a reservoir emma wonya bi si fie a can be a water will be flowing just say nkoda ni beje obi e shower so e na eba na chese bibia ye kama onim da nsuo ho be ye de nti syntax tank se me kan kire se pebi ye de ne ye kama ahyenso de no ne sa achechide da ye de no na fe e strong na e tough ya ye me ne Ghana weather no e na eko ewia bono a de wogina na wogina ensuo ba boro no a empai enye hwe me pa che wada colors bia nso we will be wo size be na wo pe ye wo agent no a ya to won mapete Ghana ha nyina wo moton ye syntax tank sebe ya wo mre pinti ma me fa your number ne ma 0244 335 168 0244 335 168 online shop on syntaxgh.com tap send they say sikamane kwa abetia faso na de sika bagana wo Africa nkro bi so na no yesi Lesotho sno ato ama chese nya asem ketua wo ho na de sika ba you should tap send USA, Canada, UK, Ireland, Italy, France, Belgium, baby wo de ane se obe download the tap send app no create account ma wa wo ho na fa sika bia wo de faso no hye no so no transfer charges yemfa sika bia ento so from ma fast, easy, secure and reliable metimi aka kire wo se papa no eno no ne ye de no promo code no kai se wo de insure FM be hye wona fe wo so de aju bonus na che se wo kọ wanimu ano no se be ya wo ba no mon wo ka abede afgh ike what the sa mesrew textbooks ankoda ne sua no ebi no mo abo mo trimu no ma ye bia bagumu but Orion Cyrus Publications was what the GSS GSS ye mere kwatin we dey amani GS standard no na eko ya kire say syllabus bi e ba no mo upgrade no e de ma se de e be yakoda no na de sua no be kọ nanim nti ye crèche books ye nursery 1 and 2 ye KG 1 and 2 primary books ahodo ni nyina so ye wo bi regional capitals and we be frame was regional capitals no kan na be so je say ba chew me kan regional capitals na me kire Accra, Sunyani, Takrade, Cape Coast, Koforidia, Kumasi, baby aso ye no bi wo ho enti fe na ye hunu ba bia wo na fe de open so ma ye hunu e wo number we say so 0555 313658 0555 313658 to bet me so for 0249 411234 na ye ne wo atwetwe enkomo rapid improvement pharmaceutical wo se enupai wunya bi na boba ebeboa wo yie me pa chow say ye wapa na etete wo se de weda na ekro no e wo na etete wo adru we say no ebe yi amama ni nyina afiri obo na fe code no so eto ase de amam bi bobo ni di a kire na so ansa na no se wo ba no wonyanya mfie mienu a memma no bi no mesra wada adru ni di defendral cough expectorant channel so ewa any code there wadra wuhia no ni I want to be ni there we bibi kakra bi anasa wabra wuntimi nana dwonom ne ade wadra ye ba ko pay absorb abendazole tablet me pa cha wada pharmacy shop bia obenya bi wo ato na emomo no o hwehwe ye ne a ye ne ade adro no ba rapid improvement pharmaceutical ye was Spinters ye ben Royal House Chapel ye number no eni frey na ye ne wo ntwetwe nkomo 0536 66 1432 0536
06661432 na any enkomobia do that too. Pepsodent was saying no wo de anopa na sorry aka say obetwitwi na anopa ne anwumere wazi ase na fe emwa enti ukoda na jo a eye achi na no papa nso watwi e de aka ho kwate number no anpa na big mama kakakare Ohemaa nyame anim ne me hwe paper no na che se e ma reho se omutimi ye sa paper we na nipa nwini nipa ho susua percent media se kwate no se ye hunu of ankroma de a kwate na wose ye pe no because mama woni kwate okay woda wose wonua pa mo fie de na ne fie di enti na kwa bia so hwe ne ba okay and what na di kokrom ne beba no because say wo nkroma ye hu no ma mi nso nkroma no oni no oni ne be bia sanity okay enti ono susu de kama so de ba me na wa so de enti ono wose ye hwe no enti say method is be bia one day kwate ma so ho bi Kenya asine say wo be opportunity area ono no call okay enti de be ni say de be fa sore no so ye tv mapata ku nhye wo dwan nwoma amhye methodist asore kakakai emu emedi dream into the first friend say brofo no dey na come be the first the first thing and say ye be call methodist mpanyefo ho na e dia sem na koda wo num san say we ya sore benti say ye tu anamo bia ntimi nyi wo num mfim eti omomo ama ye nyi kwati mpie na fe kwati mra na onyi yankroma mra na de wo ho yenka masubire mra mama asase no pe ana pe usika me misro no nti o mfa usika ma wo me misro no okay sika no nso enfie se ni na auto asase no ese me fan se mfie enwotwe ekọ enkunumu ni okay ohene no wa ne din wa hai wa hunu ohene no da fami anko okay enti as I say ye kwa wo hene no a wo sisira ase odikru ye ko woni obisa ne say allocation we one na ye na na fe lodge police complaint answer because we a criminal case so ye mfam free ho na ye say mama kasa openisika 8 years ni and as say be no obenya 6,000 something and 7,000 onya bisa wo ba bia da and as say 200 300 and 500 asem it is a sad dia on pass as you go baby from farmer so if so do we am obi a usika de mama woji abeboka and 6,000 no e se senko for to the chinchinga ni gini so brother man enti ntori yeah scan necessary waje na scan no ye ji wetin interest ana anwea na ofagu so no that time na anwea no ye ji na anwea esika abo no so ye ji na abo na abo 4,000 otima blocks na negu so no blocks over 7,000 because blocks na gu so no inti ye ji na blocks 7,000 ontwa entesa ese mamra di no I like the way you see analyze asem na what the asem no a complex from the church elders. I want to say this because the complainant no the asem na is an elder from that church because with that one no and mami on the national ban thank you it is what to me I overcome obi ama mama na emuodu enti mama ya Nhyira wadauma yanko mpanitumpanifo no monko asole mpanifo minim se matalisfo so ebi ana papa no so no de ekoso no na mami kura on kan kire no tu no so onim okay ye be ko ne sana na fe ni ehunu de ekona ayi enkruma no de yeso ni mu a matese yeso wasidan nti dan no ye betu na frim na mama me yadam kosi se de ye penyina obenya pia no anu no abusia mama kala ko mato ye mwate bibia be fan wate ya ka che say we are in the month of love what you say na obrajumadi ene ni ankasa makase ye mamme no mo no omukunu no mu ni ho ukunu ho ano be Valentine's Day no be surprise in the month of love e mama bi asha say ye show what you say utu nya asha say aye warm up e bi ma asha say show ni ade flower bi adikan wa pa no ayi be je eti be do 14 no ade flowers be de ho na ja wo da kwesho flower pot mu enu nti no ye kire do a kire ye maame no mu yi
na enano menka bi nhemu ya mami mami ya mansa mama wasem no personally me akama koma pa ayame ya pa say ahode yesa but here ntimi hwe say waba no ye ja usa aseko enti achede e de che ma no obiemu ade ewo mu nyina pacho ene obi bisam say na amumiemu na mami ni yisoro de no ama wahwe se be ya ha enye kululu bia wa abroche ntuma ene bibi kakra ene ye de che pacho enti hu se we wa ha na che se eyesa ene ko we eye Holland pacho pa eya mumma lebo no mra abonten na ye hu se ye Holland ntuma pa ena ye de drum ye maame no no eti adaro mama pacho eni mama so yentimi hwe se kosa hu eti GB na anya bia no obi fia ode ebiem na fa chechore kra nsana ye to asem no ho anamon wate pacho gia mama bra mama bra bejina doctor ni mu ba no nti enko ba bia hello mommy how are you? I'm fine. Mama what did they say? Mampokuya okunu we dey say 14 years. 14 years obi amaye Hey me man ko anke ye babo me. Wow. Me yes. Okay. Baba. Oh nice. Ba you fie me nu. Ayi nyame de. Oh kafra. Bibi be fu an ba ya ye fu. Bibi fu an. Oh sh. Ko ye tesio na ba ye me ye me. Onye na fa ne. Kafra. God have mercy. So mama ni arho. Jo. Mama me said that the wa ba hu. Na wa be boy aware mu nkomo. Na nkomo bi ana wo bo na se o na me de papa. Eti me do be ba wate. Oh. Enye de besibia. Oh, kafra. So media One five madam. Ya go for show pa. Ai. Oh my. Mama, eti Nyankopon kan ho ate. Amen. 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 Me dream was 72 me ko ware. Idea na ye dey. Eh bi da bi mama. What did you kwada mama? Kwajo wa home. Papa na minu ba bia esuma nwale bi. No ano no. 14 years ni wa kan ko. Sasa nka me nya dwere bi here. Sa ka we nya bi dey. You're welcome. Okay. Doctor Nakra no I'm ready. But mamenko yanko da wood aseye na mene doctor entwetwe nkomo 360 capsules wuchi no na o memene yanko e doc. That's so papa. Yamin show. Amen. Yamin show ne production team. Obi a wo hwe bia no da wo de ba hospital. Every ne abusunya me nyina ho afisha pa. Afena nyame de ya hyase. De ka kire nyina wo no nyame nsem. Na emu no nipa na muntu ene de nipa ko wie ba bia yedru. Eya na mpempi na ye hye ya na ya pomuden dwumedi ye program a ebo nipa wasetene mo pa obi hwe no hunu se ye ba abekasa wo so na ha no ma me papa wadawro me ne die kwan so nya botre ma ye yade ma nipa nuru ni bo hye hu obi obotae bia na nka opese oduru ho pa asase so enso yade de aye no no ama bibia no ohu ne yonko nipa se okwa no de aye sum eno nti sa break kakra da wo de ba hospital eno be bonko ma fa pomuden ho no de ka kire wo ne se obi nka se yare mra na emom no nipa ye didi aye nom no yade ka nipa brabo ho enti ne bi e hospital kakra e wo kuma se dweso krapa yewo Metro FM abrosan akane na Metro FM mu no eho ne yewo ye adwuma dwoda kosi memenda kwesi da nko ane ye nya adwuma baby a wo hwe ye free bia Ghana baby a wo hwe ye bia no wo de faka besi kumase osi kumase ano obisa dwoso station ye be kire o fro dwoso ka no aka kire mate mesi wo krapa Metro FM ehwa na obisi na obedru ho nso a wani beje wa pomuden hu doctors e wo ho nurses e wo ho kwan e be fa so ene wakasa baby wo ho a wo kodru ho na o yare ne masoro kra na o pressure akosro
da wo de ba hospital yet ni passe eti ayaresa ase yare ayesa dosho enti abrebia ye kasa na ye ka kire wo se ebre no enye brebi ewa enti ye number no go screen na se mo amo hwe TV no bebia wo hwe free bia no peke ye number no mu bia na Fred Dr. Dawood bra ye kasa yi obabua na bibia koye emu mi no ekura mi wo TV shi bebia wo hwe ye Dawood 360 capsules ene Dawood ointment na de yetie ne se enu emienu se woto a eya obi a woti wo nipaduam se ye wo sisi se ye wo kotodwe se ye wo aposo wo de adanse ye bebreen edroba since 2015 ena Dawood 360 capsules na ointment ba ya bushia for adanse no guso to amu abepem nne na edruba bi obi timi frɛ oze doctor wedro no de aya mama no nyame nhyɛ me ni sika me de bɛda wase na emum de me sere nyame ne sɛ obɛhyira o ye maame ba ko okonongo oye kunani mama ye kyerɛ ba bi a wo he free bi o se doctor me sorry free me kete so anopa bia me bom pa ye kae wo doctor ba bi a medru me kuna wu sebi kakrakra me ye eno na me de hwɛ nkwadai na doctor du ba di mi sisi enye izo me ko baby agise me kura poma baby a mete ne kwan mu nwa gise me frɛ ebi a pragia na say ye ko pedro ba doctor meta hwe program wo TV so pa na me ko tobi e wo polina esapon ho konongo ma me na ni agia o se doctor me don ti me ni twitwi me mpo de adu baby a metria bi ni ma nom to pa ye no me ensan no pa me ensan nwumre doctor sisi mi sisi ne mu adwo me fom me ametumi nante e ko afuom ko didwa baby a wo ye free bia no da wo don ti me ne to pa ye no enye na wo de ko the nearest pharmacy bi e ben ko herbal shop baby e ton abibidru over the counter I can say drugstore okwa also pay Dawood 360 capsules and then me enkum Dawood ointment ototo paya na no atonkun na aka ho enti your number no go screen no eso free and I say utie nso afre 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 68 17 0201 nipa ho de nyina se ye be nante akwa ba nyina gine kotodwe ne yesisi se okotodwe problem ba mu a onante eso eho atochema sisi no the same thing enti na Dawood 360 capsules yes wa wo sisi eye wo ya oba na se bema wo de nom to pa ya no papa aduane di no me ensan no pa me ensan nwumre enkun no wo de nkun no besresra ho keke ni padua no to credit dem enti wo de sra e be wura do mpenim na yemu adwuma obi tena se kakra bia na ni sisi echi hihye na se ye de mako na asra obi bia na ewo won se mpane eno na ya na eduru bre bia woni ye aban adwuma na se adwuma bia wo ye ni kakra wo no ho se doctor me mpodi asase ne minim se adwuma ya na obi de mafa baabi yade yare bi wo ha ebetima mo watan obia mo wadwen ba ya se nipa na ye na nso na ye yare the last time I called takwa me we program an obi e ba radio station a reception was a doctor someone wo kan na me tie wo pa na the same problem na me wo glory be to God say me ba wo asfm abibidro efie e na mbeto obi wo capsules no want me dro ni ye enti usisi ye wo ya onti me nkoto sorry empenisi sebi yankoto ayenna sisi ya na yenante so obi tena ka mu a ekono nko anka ofri ekoketi akra no no wedru otena se ya na wache ya ne ho sei koto Dawood 360 capsules to pai na to nkun ka ho etnisi to pai no no miensa no pa di ansa no wanom na odi nkun na sra so no pa ne anwumre na to pai na no pa ne anwumre obe no miensa no pa miensa anwumre ade frito ni ma obetima koto afa obi kwa aso da mu a ye ka asempa no sata no sorry me say yankoye program ama lady name am frɛ na minim sɛ obi wo ha bɛka sɛ okoye call o say doctor do time bia obedwen sɛ bia me koye call but metena se kakra bia me ntumi what the to Dawood 360 capsules no na phone ti me nitwitwi osisi ni mu bedwo fom okotodwe no nso edru ba bia ne mu ye oya obi a won ba kakra bia ahotutuo sasabro ye mamenom ne ye papa no ma ehwe yen
edu baabi a o tu ne nan a den obi to asentini sei etwetwe no etwena so wanu nuro na bia to bia enti obi o te nka radio so na TV so sei a na o fa bufu Dawood 360 capsules me say free 2015 I buy any Dawood ointment abusanfo agi se wa one to be enti ko to dwe na ye wo ya edu baabi a na ho ni e de aduro asra so obi de create me banage to Dawood 360 capsules yi no me ensa no pa me ensa nwumre na for ointment na sra so oda sori na honam nyina ye wo ya adwuma a wo ye nti oda sori o se na chikase ontimi entimi ni mu mo bi mfa ointment yi Dawood ointment na sra wachi na nom to paye no you'll be free from pain capsules no ba pa said ye kan no enye mapemfo ene oba o makoda no fo akoda ni 13 years a ontimi nom e free for 13 years ikobia no no miensa no pa miensa nwumre eya o ntini mu ha obia wo bia no oho bejo fo mu how the ointment na sra Dawood ointment okọ baby eto aduro bia entonko ni nya to paye no ena men to paye 360 do nso nyanku na ye adwuma bom enti ne yesi twi na memene wo de ointment na besra baby eya wo ya na wanom to paye no yensa no pa yensa nwunre your number no go screen no so and I say be free 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 oba panya menshao ane yahwefu nyina na inshran kaboafo de onya omo bibi na memma modwume inshran no muso se de ni yenhye fam no amenshamo mo masewe ba ye ma menom ne ye papa no ne obi ohia moa enim awade ntre mo ahye amen super ageno amen abusiafo enje bia no na ye beko ye break no nanso no wonim say mbagin sha no me ba wonim say ye kan say women's wave empowerment mede eboa ma ye de atete ema na mo bradwumadi so no project February yanso ye say man na mo ye small businesses no ye boa won ma omumra na yenko ye free musese omra omumra enti man na wo mo kosuafo no 1 minute per asana ye twa ye ho peja kosua no mame kosua mo pai ne say wo basa bra fa say fa doctor ni mo ha bra dan wani hwese anra ya kai se ye baboa sa ema ni nyina mama brakaka bra say enti edin ya boy ye no maka kire se ye takọ kosuafo no ye filmu ye baba popcorn for so oba de mentina ho wabra wunya bibia nti ne say fa ho be hye women's wave empowerment mu ye boa ma se be ya ema ye betimi akọ yanim na kosua no pacho wodi no wodi makoni hyehyem dada na pacho debi oto na waye ne kama obi to na mehwani ye behwani so aye de rubber hyehyɛ yensa okay na ye hwani okay ye hwani ye sa wo fifi bi edemu okay ye de begum ansa na de nsuo no ede wo no asai pacho do mehwani 5 crate ye tremu amount edia na we Ohemaa kosua mpacho ye ma 2 crates edia kan be say va bucket si won be ba be fa asi ntije mame ukosua auto won pacho meton we just on so dey unu crate say pacho dey me no 4 ye tire mama ohun ti apampa ntie no obetirem enye kosua no nko an ye dey mam e dey amutwe meko rubber am de beto enti envelope dey shemu eye modia pacho eni dey shemu eye modia pacho nyakoma ya adoma adwoada mumra ne nyen koton kakao me boy pon ne koton kakao traffic mo ati nyakopon shamo panti pacho mbetimi aseda nyakopon dia amen enti maka kire o mesa the number na to just here koba eye women's wave empowerment oba bia ye bibi ansana ebre no akwachi edi ama Ohemaa kosua ene ekọ no yetwa ye ho agenkato kakra ba ye koba dia aka ni nyina no ye de besoso mama yetwa ye ho mara
Nhyira 104.5 FM. Akosia. Ekosia, yes, Kosia. So physical money and put me to wrap to say. So me send you my within a minute in Sabacandia and then one half friend. Yeah, Ebusiafo, me didn't did an akuma patchlewa one. They recommended tap send that mama. And that's how for also for baby. Now you basa. Our rating so yeah. Our year A1. Into pian road do tap send. That also is a for tap. You're going to do what Shrek Amansan. You're going to do what Gala for say. You are going to near this coffee in here. May and friend for the VR, you know, tap at the move. Tap send in this street. The tap with the one. Tap here. And one in a piao. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM ashaho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and we more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it no fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm check them some from. Kaish, soon tap send party Jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama friend. You know what we abri say? Masoya yeshiro nana. Na dey. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba yen so ami koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM ashaho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and we more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm check them some from. Kaish, soon tap send party Jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama friend. You know what we abri say? Masoya yeshiro nana. Na dey. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba yen so ami koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM ashaho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and we more Europe.
So America na Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay, yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them in San Fro. Kaish, soon tap send party jack. Mama, we are saying can you? Hey, remember that? Offer, patch on my friend. You know. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumasi! Can you feel the beat already? The LIVESTREAM Fitness Walk is coming your way. What is the state of your health? Is your stomach contour or fuderedere or killing or all that? Join us Saturday, 31st January at the Kumasi City Mall. And this year is going to be absolutely electrifying. We take off from the mall at dawn, walking together through the major streets of Kumasi, Adum, Bebia, turning the city into one big wave of excitement. Cooperating institutions, churches, associations, fitness clubs, cliques, Jama groups, celebrities, and the entire LIVESTREAM family. Obia is the perfect opportunity to bond, network, reach. Okay. Obuha baby asia to kaka to mami bi ye friend no ya manua okwawari asia wanya ye funa hu benti osori anu obonya mi so bo se ejo nyami ahe mi boni o nada krubi no kwa afuom owo afuom a wotre ni bia no baby a papa bi na sha tare fita gina ene ne ya manua kese papa na chi emu mu cheso papa na chi akoto se baby anyame nkola na ba o mukranya kola bia ni fi opese owura mu okay ena maame ne ka che nyankopon se wo peba na nyame se da bi akola mde baba mo no obe hawo wodi fi edumienu a obe yare obe wu eye nsem bebre maame ne se meje no no ahudi eto okay enti wo bu ho nyame pese wo bebre wonu se akola na wode bro daach obe ewu se he oyima utimi fon obi eba na de ni pa ne baye wo yeah maami bi no to e wade o buase maami ya wa hoda na wo mo wo hwe wo mu nyina wo ye de tse wo akoko no hwe wo mu ye de tse wo ma maami o sole e kra wo ko na me wura ko mo ontimi nante o dabi wo ti wo ko na me so otimi nante na sushia mpa se wuti akola ne kasa no a efiti ase no wutimi hu se maame ne tete ne tirimudem enam so onim se oni benti no otete ne tirimudem ama akola no etimu ye ne de na beebi anya me yaye akola ne maame ankasa wo wo no asema oka wafa ya mane nkana wo kwa mabawu oyima nyamie ni muni sese maami wo ye se na ya na se wanye sale de ade ba kwa me sa dwene ho ne se se ya mpa akola na ntulufo amanase sana dwene no ofiri ma me chama ne so ware bebe wonya ne sa kotuma wi nti won tena ne nche hu se me de mi wo mu a ye mfra akola obu o wa bona pampama okay obeti no ma biase okay na on se sana dwene bi se say ase on se wo se boy ne sisika no maame so no ana ba no maame de na ni bibia to entina no osu what na ni bibia no kan ni yakra ne se oni mi secret nyina ticket benza na wonu se ba mu na se we as so bia o secret o na secret na make a secret ben no ande woni de ba nintam eche maame na de ntia wo su nya se me de akula ni bibia wi se maame an wori we no yen kwala e kwato na ukotu opo bia se nchesi we gae nti maame bebia wadre they say why be okay meba maame ko evangelist ho na evangelist kakaka na yenkoma na ma ya me Nhyira ameno
na menchi anche hene be yo man tanokwa okay anche hene dike mechi ano pa na o chi anche hene obege wenyi na man hwe due nya we be wo no itu ase untimi ntwa so dabi na man hwe ka kola ne de nka minka bi ba big mama de akoba bi a na nyi bi amfiri manyi yi okay mame no sebe mahu obi a woni ba na wonyi obi ne netena ya o ko ne krechi odi na japade gya no sakola ne nim nyansa enko so hu sebe bia me mame na du no yeah me so ne mu na sebe oto a manyi asas anya japade yeah se wa hunu ne sa umfie kakra na abeka no obese mame di agobeku no yeah akola obeku mame ne ze atete no doso obi a otumi yetimi sa na adwene mani wi a osika adi che odi he ye ni hia ni obi ana sabe osacha na adwene o dabi hwe punches a wo to ba yeah ye yamponi o na osia maame ne no ne ka se obeku maame no nsem bebre ntia enu kwa se o intete no kura wo fie ho Ohemaa me sa adwene se se maame no se ono na wo ba no so na de ba ne yeri se ya obetena twen oh dabi enye sei me pa cho eya mo fa bibia nya bibia na ye comparison okay ono wo hu mobo na sa on pene sa onya no mane nko on fa ho no ne ntena okay me na mka ma asem bisa me yere no na sa wo so ne me ma be di mani a efie na mutimu no me to ana ya ye nkrata se wa ma to ama wo no da mbewu no abefa no bia hunu se ma to didi da me mbewu no ma abefa I don't want to fa ma fa muti fie o ye papa wu ye nya japade ni ure ba abefa asemo na do ba to de nkrata abeba okay 1 minute na me nkwa ho so ayi asase wura no yeah na hema Ghana ha no na nima bibia ekoso amanfo ani ma omo so sebe mpradua so omo edi ahemfo na chi no omo gu ahemfo na ani ma se e won sase ho yeah omo edi ahemfo na chi no ha okọ ayi nsem no bitimi duru ye wura anim so kwa no amante bi tonton sase wo ba bia me pese mbebodi awo ba asama nsa na ebedu omo ofa anim tase watumi to asase mani pa ba miensa na wi asekwa jidai na ma wona on fa wi ase nya hwempa cho nka bi sada sound wona se ho dwopa wi ase no wa bam na se wo ompa mo ase tina ba bi okay no video bi pe bibi okay na mo bi have nini dia kuna mo pe no mo mfa obi dia ni have nini nti udi ni wagura na ma he ahemfo no bebre omo nkola ni egu omo ni mase meba ana ahemfo no bebre na nso eduebo okay meba mama huma no so na me misa wo so wadwenche ne say 03220 835818283 03220 835818283 pacho wadwenche no maninye ntientie mu nkomo aye die hu e na fa wadwenche bra ne yenko ye we say obi gina so a na ya fa no hello Afefi. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello. Pacho, maji usu me dofo. Oh, me pacho. Adumo FM na me pacho me kata. Yo, yetio. Pacho ye friend. Anchi this. Pacho ye friend anchi this. Mami yetio pa pacho. Me pacho. Ede me san komona na me bring one de buy no ene ne ba ne de no me sro mon kantra ma me bring one say on traso na o ma ne ba no enko ne ma me na e bi a wo ti kata kire ma me no enye fan mani mo fo no kasa say no woni be dru fi an hwe wo be kunu ti me sra mo tania so fo kanu Bigina support you uncle. O man and Connie Mamma go no on family. And yet then I know beyond the bed as about what say. Or the name two for my Benya will be our born thing. No one in acting. Joe, Mate, me dance a partner wa drencher. Hello? Hello? Rafa Pacho Odi, baby of Refi. Yeah, Joe. Black Penny, Tafoni in our black. Yo, young Jackson, Meduadri. We are by more yaw. The more yana, I'm a mammy, but maybe by a juma or me heavy yana, my son Mujuma de Yawuti.
Our mamma and she asked na fano. A more ya. So be far pala from Nkwala Blim 7 years. That it in up to 23 to 24 years. Na kwanya odo fasuni. Na wanya bibia mo afi jabo no krono. Wohu, ye wi asene ya Ghana na ya bedroom na afi ye nsuye nyansa, ye bibia ye suatra no kwase asem ko ana sese enipa biye. Maame no nkafla, mo ma no wla ho. Na mama skane de ekwa bia so omla. Na monko hwehwem sika no won ho, otwene mu tan sika no won ho. Ye beji sika no, na wo asukọ no mawe, enne osu wahunu sa hohoro. Na kwanya wo de maami fa so a eda wani mu twan ya kasa ma no sabe sa konfo ile ya fra wa ujina radio so na ummu ade o kasa ba hat wo blebe so mama ya me hu ya mobo na ahi ya be kan so enka wo ho fa ba ko ma me hello ti ba mi ofefi me mami Ohemaa Benewaa yay jina contractor ba ko pe yenkwe asungien kan enka majazi graft mama bigi any lady go to say bram council pa mo volunteer meba last week say meba entigen fita kradi ama inchem kukotu for volunteer de meba na abehia bo big mama I know why so I papa na me say bibias be fine oh me of a quarter and champ of Buffy. In Chammy Boss, part this route, tell you. Mama, if you know, I am a baby cases. Nigeria jina member memo ato so no me nsa no akaka krabi na abo no me nsa bo na wenhu ye wa dom tv na ye ne mu edi nkra nyakopon de yenkwa chen a ye besan aba besomosompa echina yaka cho say women's wave empowerment fa ho beka ho na yenye ema no enye femidin edi Ohemaa Benewaa nyakopon hwa mu nyina yedamase pi yeto so kakra wa ha ansa na yapon Nigeria yenko oh me ya ma me say bi ono na aso ne be so abedu sam pepesu na say be president so boni a aman 10 years and one na mami say do so bi mpa na no na me say bi a afane ye ne ba be no be fide kese so also enye ne ba no mama denti na mama police client no na no ba yi abedu sam pepesu he esem ya akoye ka che mami say be president say ni pa do say na timi ji obi ade ni timi da me say ma se maame be manu kwan enkechi be ma da sigbu a obandi bi yenkwan anfo bi antonche beto ma dia ma no yenchi akra na maame sika de enyi fa nkosa akra we onnim wa bi anfa mo maame ndaje me da si fi Nigeria bakra okay yes yeah that's it yemfa bi wo ho hello yemra forma hello Keda fudi baby afrefi Ohemaa Benewaa ho ofe papa bi me love papa bi patola service asa pato yanko babe chana namo bebi obi a otie upa ana mesalatif orozo ifun fam amencha omo gidi se omo ye Ohemaa ye so wa ma oba ensuo ne nkula bremu o fo no su awo nkokra na aka o mro wa bremu ta utie maami ensam Kafra pa hello hello Medafu udi baby afrefi eju so papa ya wa ode je number 1 asante be kwai asanso fi ya se asante mama awa de be na wati di mama na ojo asanso na me bo isafu abaso ele de media ko ni bio inside santa ma santa mo ni ha santa vo ha ba bo papa de bo ba da ko ba santa mo ni ha ba ta fura ko mo kama emire nkwa ni apapo aga mi da ban kan ni de bia mama se na se na o wa so da de sebi kabo dia kwa be mama na kan ye ha no way the boss no way I can see the quality to the para better than that yo miss Omeda say hello hello what's happening? I don't know what's wrong with it but then yeah hello hello Medafu di abubakar kunkuni ele ko
enjoy. Yankwa. Me that's it. I'm engineer care. You know, kakra me we are saying the bonfire is because we are saying but if you are actually so many more okay, yes, so you say hello. Ohemaa B baako pɛ na material baako pɛ material na say the dose aya adaka manso oh me fira na makoko ben ba de na say car be 3 na me dey ba mama kakra me kan say on say abaya no ye obi o mo ye kromfo wasan bu obu ade ba we de obu ade wasan ye kromfo akata mama ko hwehwe mu bibia because I did not die. So what they are to them in table me ka crazy man fa na what be there. So nti chia na what here chino because can't on come am ho was ko bo bi kro no because they say we are basa so na we are man san ina there. So we be say obi there so na no ya ko kan nti yan chini tuma ni mani ya jo kakra met ma kan. Okay, yo me da say hello. Good afternoon. Amidu. Maybe I say abaya the end of that kani. I was so economan. Abaya went to meet na mama no. Ba economan, omo de no economan no was na ba. Oba obesi abon sewo na mpena na fi. Na mpena papa na wanya na wa say omo ko bodua. Na dua bona nya na wo mu. Kon kwatna no no be wanya mpena papa wanya be ma papa a obetima no. Nti e ma jan chira. Okay, yo here that say hello. All right, my last caller. Hello. Me wo fazi. Very. Me wo fazi. Very. Ajo. Azuje Kawade. Council. Mr. Boateng. Amsterdam Channel Power. Okay. So for blight. When Mr. Boot, Michael. Me am one party. Akosha Pukuya. Daily Ukuri. For America, as I tell you, the Gidaba, for Hotel Ultimate Madrid. That more party. Mamino, Bibia Hano. Was there a Koran security be a Koran? I wonder how Mamino. What Koran Quadia and Hanusha, a Koran Airport. That's a Koran Bibia Muno, and no Hama Mino, and no Hano. If you original, Mr. Watakura, Woba, Mamino. Okay, me to me fa ofrefo bia ebiem but I know do awoda me we show happy birthday nanso adofo bi no mudin abeka mensa birthday we call ade ama Mrs. Safo mama wanyamfie no aduowotwe efri mama efe Queen Ellen ho was say young we show happy birthday mano pa no do ye was ran kwatentin pin so e de maw sanso na vida asabre ene eya wawoda George de sa oh hifa oh George sa wow ene ka chere say me yada na pa okay, enti vida asabre wo George V Hotel and woda ya we show happy birthday big mama gift donko was say what ya down style be and classy ones for nyina sansona o say I'm watching and your birthday if DJ Frankie si honum was say we show happy birthday o say I'm watching and woda ya we show happy birthday nyankopon we nshira na wonye okese ya tete ma boa man tini ka cho say women's wave empowerment fa ho beka ho ne number na ya so Mr. Bo hi wo WhatsApp na ye de wa ato so de bia da meeting di man komo ehwe kwan a ye befa so a e ma ya bra bo betini CP esita number na ye 0200 289980 0200
289980 Emma Nkwa ya di obradwumadi nsɛm ahodo a yetie ne ha fa so atete ma na brepam no ye nyina ye bɛhyɛ da ne aba bɛsra obradwumadi na afia bɛda ye ho adi akyere wiase kada masipi ne madaje amode ne yen atena production team no solid bibia de dem meeting the Ohemaa Benewaa KJT Dubai eno me hyɛda ko fa ne ntwenamfo ni mu but obi ehume na me cheche na me bisa ne ntwena £1 ye saying ye cheche amopa Nhyira ye da se ebebre adwato ndie no akakakra enti ye nton na fe ye nsori sokra Ohemaa sabre de ya seda na ye de ebe ma se ene so wabo me bana me ti you o tell you one me see for me pie area o manfo enkoi kaba akọ me repeat area abusia ejadie bre na edu so edu ne de aka no na me de ebo we wadaroma akoso ane fa waso fm me no fo mabo sheet na open blind curtains and as a material curtains na open aroma diffusers papa de city with them ama bebia ayesham ring light jume de bia wo de bia ring light Alaska Star Enterprise asheye and also do any etremu ewo ho wonom number 1 key distributor obema quality and affordable chese ne ma papa ne bo eda form eba ne sana sofa covers nyana onsa ebeka PE foam PVC floor tiles ade na wo pe ade siesie wo den office ni mu no Dear na wope decorative watches and flowers nyada no Alaska Star Enterprise asheye and also do any trim ho na ma onsa eka wo de Kumasi na wa for ni trim e wo edum Prudential Plaza first floor Mrs. Anochi Plaza share ni mu pe and na ye wo edu Mr. Kumasi ase no do wa ye wo sro no afro so de amame e mo bi na da so Alaska na wase ono ye na ye wo sro no aka so do any be trim e wo tudo yani MTTD office no anase Eco Bank and na edin share ni mu Alaska ye number ye didi juma 0256 330 075 and I say 0200 281